Надзея, зробіш крок наперад, камянееш, жылах стыне кров. Дзе ты, сон? Запытай, і чуеш эхо крокаў у адказ. Заўтра бой, трэба спаць, і холад в калідорах доўгіх не стрымаць. Забываю, засынаю, і адказам на пытанне, для чаго мы жывем у гэтым свеце. Стане страх і боль, лагерны пароль праўды той, што ты даўно забыў. І далей да вікна ты скажаш, нам пора ісці, гукаць да рання, час світання, дзе няма людзей. Як страціць і знайсці спакой, як плаваць і тануць з табой, як свет нясе свядомасць, невядомы новы дзень. Забываю, засынаю, і адказам на пытанне, для чаго мы жывем у гэтым свеце. Стане страх і боль, лагерны пароль праўды той, што ты даўно забыў. Забываю, засынаю, і адказам на пытанне, для чаго мы жывем у гэтым свеце. Стане страх і боль, лагерны пароль праўды той, што ты даўно. Мы з тобой одну правильную гульню. Кожний крок ударом серця, ніби скок кілогерців, стану знову безмовною глибою, а ти дощ станеш падать з неба. Будь водой, плотиной закованным, ось наш лёс, ці гэта хацелі мы, ты і я, паяднаны навекі, зніз жыццём у адным чалавеку. Забываю, засынаю, і адказам на пытанне, для чаго мы жывем у гэтым свеце. Стане страх і боль, лагерны пароль праўды. Так, вітаю всех, меня зовут Эш або Беляш. Я зноў стрымлю Game Awards, як заўсёды у якой-то лайновый час. Вось. Но карацей, мы зноў тут, і я зноў не адна, я з Шаграэлем і Міхасём. Вось яны тут. Так. І мы, як заўсёды, будзем глядзець, не спаць, мабыць, перакладаць. Гэта па мерам магчымасці. Лічыць анімагульні. Вось. І
пасля, або да, або вы працягваць рэпу будзеце. Ну, я спадзяюсь, што скончыцца. Яна не будзе, яна будзе у сваім маленькім кругу глядзець. Вось, без гэтага пафаса стрымерскага. Вось. Яна як сапраўдны фанат будзе. Просто. Угу. Давай. Вітаю, Рэйвен. Дзякуй вялікі. Расцягваю спіну. Угу. Так, все, я подлучила супольный чат. Бачиш? Не, там нема повідомлення. Там просто. Вітаю, Локі. А на трансляции ТГ комментаторы могут Галинку в спину ткнуть? Только тебе, Локи, только тебе. Так. Прайм нам не потребен. Дарэчы, я чула, што на Твічы звычайна хутчэй яна ідзе трансляцыя, чым на Ютубе. Так што, мабыць, я буду на будучыні, потому што мне сейчас 15, 14, 13, 12, 11. А у тебя сколько? Ну, 8 мне уже пачынаецца. Калі што, я могу скинуть твичовскую спасылку. Ну ладно. Экспедиция 33, расходимся. Ну, у меня вось... Зараз перешел не основное вручение. We are coming to you live from the Peacock Theater in Los Angeles to celebrate the year in games, with special performances including from the Game Awards Orchestra and Evanescence. На самом деле, я думаю, так само переключиться на YouTube, потому что мне не подобаются гэтые реакции на Твичи. Тут, короче, чатик запускаю родные речи. Так что переходим на YouTube. Plus, over 20 brand new games you haven't heard about yet. It will make you believe the universe is conspiring for you. And you know what? I don't think I can wait any longer. Let's just get started right now. У меня... Я так само пойду на YouTube, будем все разом, с затримкой. Так, Free Shepherd, новая гульня. О. Зараз вышел Хёрдлинг. Так само про пастора. Шепарда, помню. Не, мне падабаецца ў гэтым стылі. У такім. О, дзіўна. Дзякуй па-азерскі. Я не ведаю, чаму яно не захапіла
Порт. Okay, I'll say it. The protagonist is Хлопці, not скажіть only щось. powerful, but I'm proud to Щось, also щось confirm кажемо. it is О, adorable. все, ви тут. And now it's time to give out Луки our Вітаєтесь. very first Кажу. game award. Here are the nominees for Best Ми не Family Game. сумнівались. Best Family Donkey Game. Kong Bonanza, Треба було їх кидати Lego більше. Party, Lego Voyager, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds, and the Game Award goes Без to Family Game. Donkey Kong. Donkey Сенсі, Kong чому не Bonanza! Split Fiction? Що куплено? А Speed Fiction хіба не в минулому году вийшов? В этом? У Соковику. On behalf Ah, of all да. of us at Nintendo and especially the Donkey Kong О, Bonanza а development ти team, робила в этом thank you. годі бінго? With this Ні. game, the team had an objective. Ну, Nintendo Пробачте. все thrilling купило. game where players could feel the strength of Donkey Kong as he smashed through obstacles and discovered how music would shape his overall journey. As a lifetime fan of Donkey Kong, I think they delivered on that and so much more. We're grateful to the fans and to the Game Awards for this honor. Looks like smashing things is kind of fun. Thank you very much. Ну, насамрэч добра, што Нінтендзе хоць якусь номінейшн аддалі. And now Вось, we таму have што яны two спонсары more вялікія congratulations. гэтай And now we У мяне have зараз, two more world на premieres Ютубе ready to go. назад Up first is павяртаюць another немного, ну independent гэта сама game that трансляцыя, hails гэта from не a Ютуб. solo developer in Sweden who's a hardcore Souls fan. He's built a brutal melee combat experience backdrop. Spooky. This is Це мені Decrepit. дропнуло трохи. Добраніч, Фоксі. Добраніч. О, і цяпер синхрон паміж аўдыо. І гэта сама трансляцыя. Гэта Фоксі добра пайшла Game ўжо, Awards. тут якраз паукі бегаюць, а? Фіф, вор. Ну, казалі щось страшное, навряд ці. Ладно. Dark Souls карацей толькі ад першай асобы і такі немного Ну, і хоррорны. горы сетінгові нейкі. Повставай на нове і на нове. Ну, напевно, так все ж таки справді. Souls-like чергові. Тільки можна. Декрепіт? Декрепіт. Ні, ну... Не вийшов. Серйозно? Beat Saber. Це музичка, яку я використовую на этом. А ні. У меня на шапке там трекают все летит. Это яна. Це я на. Так. Какая у меня на шапке идет. Там приспев просто у меня вырезанный. Priest Signal of the Noise подається. Трек здається. А, ну так. Все. Познаем на припеве. Это ритм кульняти, что ли? Souls-like roguelike. Сигнал в шуме. Souls-like, roguelike. Я вже подумав, що у мене шапка ніби не з гэтага пачынаецца. Аудиомех. Ну, хтосьці павінен быў падпісацца пад гэты трэйлер. That was Audio Mech, the new Уже game пройшло. from Dylan Fitter, the creator Oh, of should have missed Audio it. Thank Surf. you. And starting tomorrow, you can play an Audio Mech demo available on Знаю. Steam. If you want to check out that demo, other Game Awards demos, and wish list games showcased tonight, we made it easy for you. Check out the Game Awards page on Steam. We'd like to take a moment to remind everyone that tonight's Game Awards broadcast is available on YouTube with dedicated ASL and descriptive audio feeds. And in that spirit, it's now time for our next award, Innovation in Accessibility. Стварыць новы This year's аккаунт nominees have all і підписатися. demonstrated their commitment to making games that are as playable as А Луки не possible подписаны. by as many players as possible. And they are. Ну, вось бачна.
Assassin's Creed Shadows, Інновацію доступності. Doom: The Dark Ages, Innovation. EA Sports Так, мы FC 26, голосовали за... and South of Ну, это Midway. было Режимы. просто, да. And the Тут Game угадали. Award goes to Тут совпало. Doom: The Dark Ages. Дум, А що по-моему, там ты такого Михась. доступності не Там додали? просто на 4 Thank you страницы so much. наладов This is доступности. such an honor. You know, Hugo set Ну, the я vision проходив, просто я for не this звертав with такого the увагу. idea of Просто creating у нас Doom на for all настройки не Slayers. заходим. Doom for На all лади. Slayers. And we couldn't be more proud of Просто the team отчиняешь for вклады. executing on that. На It лади, takes such на эту commitment. вкладку Thank натискаешь, you там also просто to всё. Xbox for their Колер, commitment to який хочеш. accessibility and the support Ну, of мне the game, головне as чутливость well as мыши our partners и at прицел. ZeniMax. Не-не-не, Um, это ж не про User это research, QA, Ну, я our ведаю. dev team, Я our кажу, що accessibility налади я consultants. ось, We couldn't які have done it екрана. without you. Thank you so Обычно. much. Ну, а от не уявляв, що там таке. Congratulations, Doom: The Dark Ages. Still to come, more brand new game announcements, awards, and at the top of the hour, maybe Jeff ну, will хіба що finally ще reveal складаність what там that трохи так statue in the регулювалась. desert is all about. Особливо. I'm thinking it's probably not related to Miss Piggy, Що там, мабуть, who гэта було will так also само, be так. here later. We'll be right back. О, в этом Я годе... пам'ятаю, там Маккенса на гэта было на Dodge. Ой, не на Dodge, а гэта великое позмочение ідзе. На, Guild Wars, ну, на блок, да. і калі ў час натискать, Хотя Guild Wars 2 меня не цікавіць. Я хотела сказать, что у гэтым годзе у нас таксама будзе камео з Маппетаў, гэта з вуліцы Сезам, калі што. І будзе Мисс Пиги. Вось. Ушоў. То есть раней я памятаю, там былі гэтыя старыя двое старцы, якія там у мінулым годзе, памятаеш, там яму гадасці заўсёды ўсё шоу гаварылі. Ну і смешно было. А ў гэтым годзе будзе вось па-іншаму. Калі грым будзем даглядаць. Ну, напэўна, наступнай часткі перакладу, а пакуль што ў мяне да ранняга рэлізу трэба рыхтавацца, трэба ўжо хутка завушкай заняцца. Выглядае як гульня з нулевых. Локі, гэта перешоу, гэта яшчэ не асноўнае шоу, таму так, тут будзе такое. Вось. Не, ну нагарода ўжо адна была. 2 нагороды было. Ну, гэта ўсё роўна як бы не асноўная сцэна. Гэта просто як... Пакуль там людзі яшчэ падыходзяць, свае месцы займаюць, на фуршэце там гутарыць. Набухаюцца. Так. Это такое. Гэта качкі? Не. А, гэта Escape from Duck'ов. Гэта пародыя на гэта. Да, это оно. Было интересно. Ді Капріо зноў хто року. Сорі за спойлер. Так не было ж Оскара. Або быў. А ви чули, що Деп те саме болото підтримав? Я не, Хто? не There чула. will be lots Johnny of Depp. new game announcements, Mhm. including Lara Croft's Щось return їм там, in the next Tomb Raider. Ну як Что? підтримав? Він Анонсуют, катається. анонсуют новый Tomb Raider? Что? The announcement Я зараз of the сказала, release что date сегодня for анонсуют Xenoblade новый Zero Tomb Raider, новый Lara Croft, нет? And the Game Awards Orchestra, conducted by обучаюсь, Lorne да. Balfe, will pay tribute to our 6 Ну, Game of the поглядим. Year nominees. And Уже поздно rest мне easy, включать I'm субтитры. able to confirm Flute Guy will be back. Ладно. О, But for now, Вот it's так. time for our 3 esports awards. The одне first up одне is те ж Best хуйню Esports кожен Game, год, ну. presented by Game. And the nominees are Так Я, змагались. Counter-Strike 2, я після того суда за депом не вельми назираю і така, Mobile Legends Є, Bang перемога. Bang. я and вже не Valorant. здивлена. And the Game Award goes to Counter-Strike 2. Контра. КС 2 это... Не тримає, бо він хорошо буде The nominees for Best Esports гуляє Athlete на are мажорі. Brock, Chovy, Я вообще Forsaken, киберспортивный атлет. Mena RD, and Котлета. Zywoo. And the Game Award goes to
Chovy! Я вперше в этой гульні бачу, що це таке. The nominees for Best Это назва Esports Team команду. are Это Так, не, это не, команда, это гульцы, это это киберспортсмены. Team Falcon, Их не те. А, Team Liquid PH, О, А вы Виталий. зараз команда. and Team Vitality. Большой Виталий. And the game award goes to... Михась, у тебя худшее, чем у нас, так что давай на 5 секунд спинись. Congratulations Давай. to all our winners. Okay, Два, I want to take a три, minute to четыре, remind пять. everyone that we are streaming Дякую. live 17, around 15 the у меня world on зараз more than показывает, да, 30 почёт. platforms, У меня including for the больше, first ну time ладно. on Prime 17-13, Video. ну так. While you're watching, you can head on over Это to у меня TikTok было, to share коли your ты favorite сказал, у меня moments было using 19. hashtag the Game Awards. Ага. We can't wait Так to что see не your треба, videos. будешь поміж нами. And now I have yet another world premiere and new look for all you real ones. Ну, Here's ну, some important news about Capcom's Pragmata. О, прагмата. Гэта хоць штось типа павелічэй. Ад Капкон. Ох, это то, что мы уже глядели. Ну, гэты трэйлер новы. Ну так. Критей, де б там, як виявилося, і у сусідів там шмат катався після того скандалу, і що там, і зараз ще буде здиматися в українізації там щось по Булгакову. Ці Маргарита, що ж таке. Ну, Булгаков у Киеве жил. Ты я подумал, что несли ті, що А гэта галівудская? брали музей. Або хто здымаць гэта будзе? Дякую. Unregistered guests. Такое. Your presence here is a violation of cradle security protocol. А, ти то в городі? Чекай. Я думав, тут космічна станція буде, а тут є ще Я і так земля само буде. думала, ну ось. Джонні Депп сам буде знімати? Здрасте. 24 кришовика. Ой, на свічі. Другі. І дем уже Демка сьогодні на стімі і на потім на консолі вийде демо. Ну, погуляємо. Stunning! I have the Нема same кутка beat in дівчинки my приносить. research station back home. And Потім surprise, розкажуть, you файне can play a прилетіння. demo of Pragmata on Мандрик, а Steam потім right додадуть now. дівчинки See, we're giving косметику you в lots of ушки goodies і все. tonight. And trust me, there's more to come. Ну, And now I Модуль. have another award. These nominees are games that Так never офіційно leave you. буде щось, що ти знайдеш просто у гульні і Here are the все. nominees for Easy. Best Mobile Game. Тому що я впевнена, що гэту... Я не Destiny пам'ятаю, Rising, за що я голосував. Persona 5, Я на тому The чому, у Phantom X, кашулі? Ні, не у кашулі, Sonic у Rumble. куртки. Куртку 100% можна буде Sonic змінити, я Rumble. впевнена. and Wuthering Waves. Так, ми всі за And the Соніка Game були. Award goes to Мама Сумі, я не пам'ятаю. Umama Sume, Pretty Derby! Я голосував за Соніка тоді, здається. Я так само. Ой, Соніка віддав. It is a tremendous honor to receive this amazing award. This was only possible with the support of our fans. I deeply appreciate all До the речі, women's trainers out there. Так, вельми To круто, the що people ён перемог. who are not Ён familiar with вельмі, science, як we are это, dedicated хвалюється, to гэта бачна. being the best Ну, до речі, калі штосьці пераможа у Геншин, то We will promise у you чымсьці пераможа more Геншин. wild content's То Зорка coming, сказала їй so stay tuned. патэлефанаваць. Thank you so much. Thank you. Разбудзіце яе. Я не ведаю, рабіць гэта або не, но Congratulations! All right, I think I have to take a quick break and вось play такія Umama справы. Sume. It's not my ADHD, it's professional development Чекай, я and зараз my обновляв ADHD. сторонку этого But самого. there's so much Game more to Awards, come, там была including кнопка, two brand new game announcements кастрим. from two brand new game studios. Ну, у right меня after яна this. Подобно працуе. притискав. Ну, потому что мне сказали, что у имейле, что мне додали у спис дозволенных. Примерно, ось. Deorcus, my beloved, you will honor our goddess more than I ever could. Ricard, my cherished, find your father's steel and face the challenges ahead. What happened? She knew Mariko was coming for her. Never forget. Ти може Да, Ларен ніяка. той свою гульню анонсуєш? Я не Максима. Ну, мне падаецца яшчэ пару год да яе.
saved her. Деворова... Ні, магчыма, не. Данстар? А, гэта акторы. Персонажы вельмі падобныя, вось як і яны намаляваныя, вельмі падобныя да гульняў Ларіан. Ну, так, згодна. Я паспала 3 гадзіны, дзякуй. Так, усе на месцы, паднялась. А хлопцы вось не спалі, гулялі ў Ну, рэпу. пакрокавайся, гэта Ларіан 100%. Угу. Never give into darkness. Але поле бою щось не вельмі виглядає добре. Your loving mother, Mahin. Салас. Махінкова. Салас так Ні, два. я помилився. Так, Ну, Tactical ось. Adventure. 12 Credits to сакавіка. start streaming here about to start broadcasting the О, commercial stream. гэта... А, не. They're responsible for what you stream or upload your channel, including when you aircore streaming. Ты ось подобное натискала? Я натискала, но мне нічого, мне просто окей, все. І ви костриміте, мені нічого не писали. Ну і у мене дропси, мені подається, ще доступні, магчыма. Ну, были як мінімум, коли я натиснула. У меня браузер еще дуреє. А, по Activity Feed you're currently streaming Game Awards broadcast. Ну, він що? А зайди на канал Game Awards на На Твичу. твічі. И там кнопка, там где звучайно стукаешь на Go tell your friends to tune in and get ready for a night of awards, Stream Together, world ось там кнопка є premieres, стрім. musical performances, and lots of практично. surprise guests we haven't told you about. Because Це then салат, they це wouldn't be мережевий коап ДНД? surprises. But now it's time to honor another game studio with an award. Ну там And докладно it's one of Ларіан my ніяк не favorite дотичний, ну categories. просто літерально Best як всі independent персонажі game. Ларіан. This year, there have been so many incredible independent titles from studios around the world, and our global jury of media selected these 6 as the best. Absolum, Ball Pit, Blueprints, Clair Obscure Expedition 33, Ну зараз Hades 2, експедиція нахапляє усіх and нагород. Hollow Knight Silksong. And the Game Award goes to Clair Obscure Молодець. Expedition 33. Експедиція починає свій світ. За фоллоу. Thank you. Eat me. Гэта не апошні раз, калі мы пабачым гэтых дваіх. У іх там, я не ведаю, 20 гэтых паперак з падзякамі. Яны іх всіх прачытаюць, таму... А яны ж там яшчэ понавыкупалі месца ў сабе пад сваю каманду. Ну, відавочна. Кожны выйдзе. We couldn't be prouder of what this Ну, team маємо на has увазі вже. achieved, and we dedicate this award to all the indie teams around the world, to those who put creativity first, to those who push forward with limited resources, also to those who never make it to the release, and also to those who bring extraordinary games to life every year. You make our art form richer, and you continue to inspire generations of creators and players. Thank you. Congratulations! Speaking of independent teams, this next game is a special one from a brand new independent studio. It comes from Day for Night, a new studio from the lead designer of Red Dead Redemption and the creative director of Mario plus Rabbids. We're excited to share this global announcement with you for this action-adventure game that blends exploration with mind-bending free-form puzzles. Новая студія, адзін з галоўных людзей гэта хтосьці, хто ў Red Dead Redemption распрацоўваў. І яшчэ адкусьці там. І гэта адвенчура з пазламі. Зайшоў на канал ТК, што далей націсні. Там у левым боку, Унізе. Так. Где вы сидите назвы Game Awards, и там побач повинна быть кнопка как стриминг. Баджерборн.
Смішно. Did some jumping around. You know, the classics. It's what I do. Everywhere I went looked strange. Так я лишь на контрасте изгуляли. Кто там хотел Bloodborne новый вось? Everything changed. Так наоборот, сподобається дітям. Make your own platform game, baby. Now we're talking. I had a new grasp on things. I learned tricks that blew my mind. Ну, бачите, так, пазлы. О, и киберспорт. О, не киберспорт. Киберпанк. Made a bunch of new friends. Наміксували всього і зомбі. The Last Badger, The Last of Us. І на карате зараз смеются над всеми великими... Не смеются, а, як казать, пародируют великие гудни Sony. От першої особи. Це хтось там якісь заборонені речі поуживав, і його така поплавило, що глядів на плакати і все. Гэта гуня не ад Devolver відав випадково. От кого? Devolver. У їх на завсёды гэтай прес-конференції. Да, я не... Логан Лерман? Шо? Sonic Youth, Брэдли... Брэдли the Badger. Бадёг. Okay, so I always expected it to be the AI chatbots that achieve sentient. Так, Барсук. I'm down for А, an Барсук. animated Боже, Badger що у мене simulator. еноти And yes, that is actor Evan Peters playing the role of Bradley the Badger. I have one more world premiere for you. Капець, там вже It 58 comes from an уровень на incredible ТВ. brand new studio in Osaka, Japan. This is a wholly original new world coming in 2026. And we're excited to share the announcement and the first look at gameplay with you. Зомби-человек, Джулия. Ой. Я не поймуть. Гэта якось 2005 атакуе нас. Гэта ковры. У них не было модельки гитары, там мы выкористали модельку стрельбы. Вігнітимо 2007. Ну вось, чакаю гэтую гульню. Є снайперська гітара. Карацей, тут дзяўчынка закахалась у зомбі, бачыце? Гэта ж гэта гісторыя стара як мір. Ну і як сумеркі. Stupid never dies. Раз. О, бітэмапчик. Разные формы. Выкликать. Що, тільки замбаразився, що ти може там... Ну, за дзяўчынку, мне здаецца, відавочна можна будзе. Капчык будзе. Гэта аля будзе і тэкст тут, такі. Або не. Або дзяўчынка будзе ў башні, у вежы. Мы будзем яе ратаваць. That was Stupid Never Dies from GP Track 50, a studio made up of action game lovers who have worked on titles such as Devil May Cry, Dragon's Dogma, Это японцы і людзі, якія працавалі над Резидентом, Devil May Cry. Okay, Вось. we're minutes away from the новая main студія. event. We have one more award for you. A category that celebrates other media that took video game IP and made movie and TV magic. Here are the nominees for Best Ну, Майнкрафт, Adaptation. відомо.
О, лепша адаптація не на головній сцені? Devil May Cry. Ну і добре. Splinter Cell Ми не Deadlock. побачимо актора з The гэтага Last of Us серіала, які Season там 2. півгодини будуть And Until Dawn. розмовляти. Ну, або з And the Game кіно. Award Чё-то, goes to бля. Не, The Last of Us Season 2. Я за Devil May Cry голосувала, ви бачили? Gabe, I want to thank all the original devs that Ліпш worked би on The Last of Us Blackjack дали. Part 2, all my homies back at Naughty Dog, our outsourced Як його? partners, our fans, our video game fans. This opportunity wouldn't exist without you. Thanks to all the support we got from PlayStation Productions. Джек Блэк. Мені не сподобався другий сезон. Перший уже не вельми подобався, но другий увогуле. І не по But most of all, I really тим want to give a причинам, ну, big по shout тим out to причинам, our на crew, що our гульня ліпі. incredible cast led by Pedro, Bella, Isabella, Ось. Gabe. They really threw themselves at this and did their best to 100 bring our разів world to гульня life in ліпі, live чим action, серіал. and we're super Ось. proud of what they've done. Thank you to the Game Awards. Thank you very much. Congratulations, The Last of Us. Okay, my guys, we have reached the end of the opening О, act, конець which прийшов. means it's time for a new Зараз beginning. буде The Game основне Awards main шоу. event is imminent, with big awards, even more world premieres, and amazing performances, surprise guests that even I don't know about, because if you guys remember, I violated my NDA earlier, and they decided I couldn't be trusted. But you know you can trust me Це to будуть be всесвітні absolutely прем'єри, losing my mind when we анонси, get to голівудські Lara Croft's зв'язки на long-awaited сцені. return. Усе буде. The announcement О, of the знову next сказали Tomb про Raider, Лару Крофт. which is just Ось наступний, minutes away. наступний And that's Лара just Крофт one of буде the анонсована. announcements we've told you about. There are a lot of other ones that are so secret. All I Я get не to see ведала are a гэтага. long list of code names. I'm being completely serious. For going on this journey with me, and congratulations again to all the winners so far. To all the Ой. winners so far. Trust me, Я the знову fun is заглушили, just і beginning, музику so buckle пустили. up. The 2020 О, я скакнула наперед, пробачте, я уживую нажала лайв на ютубе. И у меня уже оркестр. Ну, я натисну. Ну так само. Угу. Я ну нешта ў меня лагать О, гэта Ятэй? Привет, Ятэй. Ну, на твічу у мяне як пашара апошняя лагає. Я А, там не. щось намагаюсь там дропсити, щось. Я все ж таки прилітав. Угу. Гэта Клэпскор. Экспедиция. Мой гайс, а так не Экспедиция, так. бан є. Є, що не спинилося? Ну, вось Як кого відкривається? на французской. А поскольку это, ну, я думаю, повторю. Не, гэта французы. Это французы робили? Французы, і там у гульне таксама а-ля Франція, ну такая. Я думал, это все РПГ. Не, гэта захадная гульня, ну, якая Кого, зроблена. І ми яго не чуем, мабыць, яго з інтэрнетам штосьці. Патрымайце на рукі. Угу. Тоді ще не електричку банули. Угу. Ну, ми його почекаємо. Ні, мені подається у 4 ранку, ні. Рубанули по 12. Ну, завтра через 5 некому бануть. Угу. Ну, якраз тут, пакуль паюць, у яго ёсць музычная пауза, каб павернуцца. Може, що Каточок сказав, це те, що у його YouTube давить. Може, проблема все ж таки з інтернетом. Угу. Або з VPN-ом я вигадав. Другий день запар вырубаем. Угу. Ну так. Ось я и проснулась.
А, Интернет. не-не-не. Черный интернет, так это... Это сбой был вообще Беларусь. Там и YouTube выключил, и Twitch там всё выключил. Новинок писали. Локи на конт бана, то идет Шине. Так, я сама сказала, что ее уже выгнали, потому что она рассказала, что анонсуют. Да-да. Ну, это был жарт, но все равно. А вот электруха не подключишь. Ну, бывает. Такие технологии уже можно по этому, по Bluetooth Это беспроводные передавать. технологии. Так, так. Там просто аккумулятор на 50 килограммов автоматически. А, Death Stranding. Я удивилась. Кот, ты тут? Алло. Что, ничего? Алло. Чуем, так. Что там у Повертайся. тебя? Интернет отвалился, ці що? У мяне цалкам усё завісло. Я вас чуў, але ну калі капец, правда, щось в мяне навантажыўся. Тебе выкинула з Stream Together. Мне зараз трэба ўсё залучацца на ново. Так ретинишься с интернетом было. Не, комп завіс. А, комп лагает. Так. 7 people changed the world. Це ўсё жорстка было. Пакуль вяртаюся. Не перенавантаживайте комп. Да у мяне нават трансляцыя Game Awards не могла загрузіцца. Карли Тахар. Это было типа. Ты про что? Ну, там молодым кардер был. Ну, Шима. You know me, headmistress. Що я пропустив? Нічого, музичну паузу Добре. з експедиції. А стрим падла порвався. Welcome to the Game Awards 2025. Пробуємо просто наливати. Here's your host, the creator of the Game Так, Awards, треба. Jeff Keighley. Что, кому спойлеров до Death Stranding покину? Мені, я ще не проходив. Good evening, everyone. Welcome to the Game Awards, a night to celebrate the best and discover what's next in video games. Tonight, we are connected through our love of games. Thousands of us here at Peacock Theater and millions more watching around the world in places like China, India, Brazil, in the middle of the night in Europe. I know it's late. I see you guys. Thank you for showing up for this Джеф, show. а ми бачимо тебе, і не дякуй нас. Просто поставь у нормальний час, гэта. Просто 3 годинки, ну уже было б 7 ранку, ну як би, чесно. Я бачу вас у Європі, дякую, що ви глядите уночі, як у четверг, якщо була б п'ятниця, було б лепей. У четверг. Ну, для меня по 7 ранку было бы хуже. Нет, для меня нет. Я бы ставила. Пришлось бы будильник ставить, то есть это все. Ну, я зараз так і радію. Especially when life gets hard. Боже, I don't що usually ж open таке? up Мені personal навіть things YouTube on уже по stage, 2 but FPS видає. 2025 tested me in ways I didn't expect. In January, my home burned down to nothing but ashes here in the Los Angeles fires. And just a few months ago, I lost my dad, who quietly sat in this audience every single year, proud, supportive, Сумно у always Джефа cheering us on. помер My mom's батька here tonight, and we've у left an минулому empty місяці. seat beside her in his honor. І він заўсёды хадзіў на гэты шоу, каб яго падтрымаць, і вось зараз яго месца пустое, і яно заўсёды будзе пустым. This show and all of you became a source of strength for me. I think about this night, this moment, and this community, and it gave me something to look forward to. It reminded me how important it is to celebrate games. Games have this incredible ability to hold us when we're hurting, to lift us up when we feel small, to give us somewhere to go when the real world feels unsteady. I know I'm not alone in knowing that. All of you watching tonight
you've felt that power too, and that's why we're all connected in this moment. We're here to celebrate the artists, technicians, and storytellers who help this medium soar to new heights. Tonight, we're going to honor over 100 nominees and celebrate Одразу бачно розпрацовщиків експедиції, які всі у беретиках, у тельняшках. We are going to have some fun, of course, too, with a whole slate of brand new game announcements that will hopefully get you excited about the limitless future ahead. Я ніби одрадився знову, щось мені To present our first дурив award, a father and son, two remarkable actors. He is one of the finest performers working today. Так, наступну нагороду будуть вручати двоє акторів, батька і його син. І вони у гунях озвучують Джефрі і Елайджа Врайт. Та ну хуй ти лагаєш? Ну треба, мабуть, рестартнуть кол. Уже? Він ж перезаходив. Не ж довелося. I'm so excited to be here Ну, tonight. Джеф Райт зліва, батька, він так відомий актор. And gaming fans. Yeah. Particularly as games increasingly explore new frontiers of storytelling. But the reason I'm here really is standing next to me. My son Elijah. It was Elijah who brought me into the world of modern games, emphatically encouraging me to join the cast of The Last of Us Part 2. And now he's joined me in voicing Chase and Trackstar in Dispatch. А какой он там сыграл? Я не глядела. Some Dispatch fans out there, I think. Yeah, cool. If it weren't for Elijah, I'd still be playing Pong on an Atari. That's right. Keep up. Ну, у гульнях його одна з самих відомих ролей, це у Last of Us 2. Ён Айзека згуляў і ў серыяле таксама ён, ну, яго таксама пазвалі, ён гэтую ж ролю і згуляў у другім сезоне. І ў трэцім, магчыма, згуляе. Thank you, Elijah. Gotcha, I got you. The next award honors games that are high octane, high action, and combat heavy. Here are the nominees for the best action game. Лепший екшен. Сумніваюся. Сумне. Хейда. Ninja Gaiden. А что мы голосовали, я не памятаю. У меня в этом самом... Ты за Doom? Ты за Doom? Я за, по-моему, за Hades. Hades. Вирішуємо Supergiant Games. Я чекаю, знайду. За какой голосовал? Нашел, как? Thank you. Best action game. The 7 of us who worked on our first action game, Bastion, all still work together at Supergiant Games. З добрим ранком тебе. We've been joined by so many people who helped make Hades 2 and the original Hades what it is. On behalf of the entire group of us who worked on the game, we just want to express our gratitude to the other teams who make such incredible work in this industry and inspire us. And we want to say thank you to our players who literally helped make this game what it is through its early access. Thank you so much. Ну, задум у меня написано. То, что задум голосовал, не коллега. А я у 3 ранку. Congratulations, Amir, Greg, and the whole Supergiant team. That's amazing. All right, now we move into one of my favorite and, yes, sometimes very dangerous parts of the evening. The moment where we look ahead at what's coming next from some of the world's most talented game creators. All year long, there's speculation online about what may or may not appear on that screen tonight. And as always, my only advice is enjoy the journey.
Maybe you'll witness the birth of a brand new universe or the long-awaited return of a legend. That's the magic Так, of новое this show. вселение и Anything can повертание happen. легенды, So, легендарной гульни. let's get started. It's time for our very first world premiere. Перша Something сусветная truly прэм'ера, special that вельмі we're honored to debut незвычайная. here. І гэта гонар паказаць гэта тут упершыню на Game Awards. Давайте поглядим. Касмічнае штосьці. Beyond Good and Evil? Beyond Good and Evil? Beyond Good and Evil? Не. Зорные войны? Зрозуміло. Покуль. Подобно на Зорные войны. Ну, зараз новая гульня по Зорным войнам распрацоўваецца 100% Зорные войны, я пачула музыку, распрацоўваецца у Quantic Dream, то бок наступная гульня пасля Детройта будзе па Зорным войнам. Так, так. О Зорных войнах? Так, яны ўжо года 3 распрацоўваюць. І яна будзе супер мінулым. Так, сюжэтная кіношка, так, так. Будзе супер мінулым, то бок за 1000 гадоў да фільмаў. Вось. Не Mass Effect. Mass Effect! Або не? Не Mass Effect, це Зорные войны 100%. Рухавік був як у Зорних войнах. Так, так. Ну, парижські таку кораблю ніяк більш не чужого нагадали. Але... Не, 100% Зорные войны уже. На... Я упевнена. Во, Световой меж. Зорные войны лёс. Old Republic. Old Republic? Old Republic? От Кейси Хадсон на протяг? Протяг серии Байвера. Это быть не может. Протяг которой? Star Wars Fate of the Old Republic is a brand new single-player action role-playing game set in the Old Republic era. Синховый экшен By Casey РПГ. Hudson, who's joining us here tonight. Casey was, of course, the director on Star Wars Knights of the Old Republic and the Mass Effect series. And we are Star Wars are back together, and Star Wars are back together again. А что за студия гэта распрацоўвае? Потому что там не было BioWare. Там было только LucasArts. BioWare давно провыстроить, это что? Не, я ведаю. О, Мисс Пигги, як и обещали. Як это? Просто Кейси Хадсон сышоў з BioWare вельмі давно. Ну, не вельмі, но давно. Piggy, it is so great to have you here at the Game Awards, and thank you for accepting our invitation. Elysia, I would never так. turn down an invitation from you. Not after Bora Bora. Which, by the way, was certainly not a bore, a Bora. Piggy, come on, this is a public event. Тут жарти, які не перекладаються, або вельмі цяжко перекласти на хутка, так що... Не буде скучно або скучніше, це вот так вона сказала? Ну, так. Пожартувала наша пісня. Добре, Локі, просто будемо сміятися. I am so excited, yes, gotta run. Want to make sure this performance is just perfect. Kissy, kissy, everybody! Я впевнена, яе пасля анонсу Лары Крофт таксама яна выйдзе ўжо і будзе апранецца як Лара. Або так, не ведаю. Evanescence у нас будзе зараз. Ну, або пасля гэтага трэйлера. Ой, Резидент. Now, we've compiled some valuable training materials. So you can stand a chance. Знижки на Резидента. По пристанкам стримировать в этой. Съемником в этой. Так там же еще актор. Дмитриевич. Так, Локі правду говорить. А Баб зараз так само расстримить в это самое Game Awards. Так, гэта не прямы ЭТР. Знижки ад Capcom, карацей. А гэта Софі, Сферхантер, таксама ютуберша. Робіць добрыя разборы, аглядаюць гэта ўсё.
This isn't conquest. It's red Так, sex. що у нас за машині ми пішла? Free red sex? You think anyone here said sex? He said sex. You said free. Redacted sector. Really? Is that the name? It is. We gotta jump. Am I supposed to have a big gun? No. You're gonna find big guns Але я down на there. нього And we не, might все, even get a мінус tank. бал. Oh, a tank? We're not getting a tank if we don't jump. Oh, we need to jump. Yes. Go, go, go. Бал. It's red sex. Battlefield. Red Sec. Червоний сектор. Ну, хз. Знову ж, то есть обновили у батле? О, я хаткраб наговорил. Угу. Find me. Знайди мене. Betray me again. І знову продаж. Гэта не Warframe, не? Не. Soulframe. Founders. Bad news for you. Yeah, of course you do. А Джона Карпентера. SnowRunner World War Z. Нова гульня. Zombie is redundant. Понимаю, но... Нема мозгов, нема тормозов, нема яшчэ штосьці чого-то. 12 сакавіка. Слухай, тут все шоу, гэта реклама. Якое кліше з гэтым right now. All right, now it's time to put an end to gaming's most controversial mystery. Час спыніць самую такую Ведьмак. тайну геймінгу. Не Ведьмак, гэта Kingdom Come, не? Так. Карацей, зараз нам якусь таємніцу геймінгу раскроють. Что ты видишь? Это что, белорусы пришли, побачили свет? О, летают. Ты помнишь, что не Ведьмак? В Kingdom Come такое было? Ну, мне подается, это не Ведьмар, не. Это якийсь Екліпс. Некие планеты спотыкаются. Так. Экспедиция Черная дыра? Где видеть? Expedition Black Hole? Silent Hill? Эпилепсия? Кодзима, это ты? Ах, это ты по гравитации их притягнул? О, это не Пикашей с короной. О, ходовак. Да не. А, ну Ведьмар худший всего, справді. Ну так, Ведьмар. Кило 16. Дата релізу Ведьмара 4-го. Ну, там буде зараз не дикое полювання, а дикая гравітація. Хоть сфер? Ой, это что? Дикая черная дига. Ну, калі світы сутыкались, светы по сапку с кому же пожухнеш? Опыніліся эльфы, і гэта ўсе в одном свеце. Ты не читал, просто и не видно. Плетки. Ну так, вечное полымя. Видите, зараз Генрі Кевіл виходить тут. Хоть сфер, ну так. А, ну ось його ахвярують. Так, Локи, я погружаюсь. Это девчонки тени. Это что за органяне были пытания? Я не бачу.
Я у чаті глядела. Мені тільки чатерси наші тікають. Ну там стояв некий еще человек. Що там відбувається? Зліва бачиш? Що вони там роблять? Що за орки? Комусь там нечто там приємне робить. О, ён нейкая пачвара, нейкі упыр. Або штось такое. Уф. А ты уже ебутся. А теперь перелічуємо всі смертні гріхи, які були в этом трейлері. Так усе, вось мне падаецца, гэта і паказваюць, што аля яны тут усё робяць так. Короче, мне Ларіан? Хто гаварыў, што новую гульню Ларіан пакажуць? Ларіан? Серьезно? Так. Ну, яны дзівініць не хацелі. Працягваць, прынамсі, там абверг... Я ўжо забыўся, як я... Короче, вось гэта, кажу, завязка, што пекла нейкая выйшла. Ну, яны казалі, што яны ўсё ж таки над уласным яшчэ новым светом Новым працуюць. ж, так, штосьці. Ну, вось, новая IP. Divinity. Не новая IP, Divinity. Зноў заскамілі, но... Так. Все ж таки Divinity. What a moment. Ну, я шарах мог бы догадаться сам про... The Hellstone, and yes, Larian, winners of Game of the Year in 2023 for Baldur's Gate 3. Гэта тая статуя, якую ў пустыні знайшлі, і гэта быў помніла промо Game Awards, вось гэтым вот цвокам, якое мы зараз побачылі. І все думалі, што гэта за гульня, мабыць, гэта там анонс там нового Дума, або яшчэ штосьці. Завели моду обвергать уже с догадки. Такие, не, ведь не оно. Это то же самое, что с Реквием было. О, наступную нагороду будуть вручати ось Мегі Робертсон і Ніл Ньюборн, актори озвучки. Мегі з Резиденту, Ніл з Baldur's Gate. Ось. Это на Резидент Так, я говорю, за Резиденту. И все, и оно теперь уже сподобалось. Завсюди. Right. Acting. They say acting is the art of pretending. Well, actually, Mags, I personally think it's the highly disciplined craft of being dramatically truthful on purpose. Convincing strangers you're someone else and then winning awards. Максимум. Пробачте. Actually, based my entire career on this, we really need to have a chat. Neil, it's called comedy. Lock in. Не, ну покуль что кайф. Котор. Okay, so we're here today to recognize the amazing performers who convinced us through their lives and routine. Боже, ты что же плачешь? И что, я ну там шортах? They were warriors on a quest of vengeance in feudal Japan. Dashing archaeologists with a penchant for fedoras and whips. Pseudo-French revolutionaries holding baguettes for some reason. And teenage girls forced to survive extraordinary psychological and physical terror. The point is, acting is serious business, and we are serious actors here to talk about acting seriously. Ready? Just do the thing. Okay. Here are the nominees for Best Liar. I mean, Actor. Best performance. Лепший хлустнісець. Так, брехун. Або актор. Ну, експедиція, максима переможе. Ну, экспедиция на какая, конечно. Я, по-моему, за ЯТ голосовала. These relics hold a force that could change the course of history. Так, ну, Чарлі Кокс і Кацуні 100% не перемогуть. О, експедиція, Дженніфер Інгліш. Віншуємо. Ой, яка здивлена. Повикупали там 300 мест на всю команду свою.
Канадцу Като якогось, по-моєму. Ну, не даремно за акторство. Ось, почала одразу одігравати здивлення. 33 місяця, так. 33 перемоги. Thank you to everyone who voted. Wow, this is loud. This is not just my award. This takes a village. And oh my God, I love my passionate, beautiful-souled, artistic, clever, beret-wearing village. Every single one of you. Guillaume, Jen, special shout out to Charlotte and Adeline. And of course, my wonderful Ben, who has been my ride or die throughout all of this, my big brother. Thank you. Thank you to my beautiful girlfriend. And I just want to say to every neurodivergent person watching this in this room, because I know there's probably quite a lot of you, and at home, to all of you that feel like life is stuck on hard mode, this one is for you, and thank you so much to the games community and industry for giving us, so many of us, a home. For those who come after, thank you. Не, у меня Би. У меня не сник. И нарешті я самовуч. Incredible. Congratulations, Jennifer. From Bad Robot Games, please welcome J.J. Abrams and the creator of J.J. Left 4 Abrams Dead, і Mike Booth. нова гульня від Bad Robot Games, стваральника Left 4 Dead. Яны, мабуть, уже анонсували на штосьці ў будучыні? Да. We've been so lucky at Bad Robot to get to work with some incredible artists to tell stories on stage, TV, and film. And it's been an absolute thrill and honor to have spent the last few years working with the brilliant Mike Booth on an original universe that brings our passion for great storytelling to the PlayStation and PC. Thank you, JJ. At our Bad Robot Game studio, working with our friends at PlayStation, we've been creating a new kind of co-op game that builds upon what I learned making Left 4 Dead. Новий тип кооп-гульні. The result is something entirely different. An unpredictable, challenging combat sandbox where you succeed through cooperation and improvisation. And now I am excited to share a glimpse into what we've been working on. In fact, we're also inviting all of you to sign up for early playtesting and check it out for yourselves. Я думала, демка зараз буде не такі. Можна записатися на тестуванні. Welcome back, team. For Loop. Now, I need you to brace yourselves. Earth was invaded. Lost in less than a minute. All of this was our fault. Ну, гэта будзе, хутчэй усяго, эксклюзіў на PlayStation. А Bad Robot гэта ж яшчэ нейкая кінастудыя. Гэта студыя, кінастудыя J.J. Абрамса, но вон ёсць адчыню гульнявую, назваў яе таксама Bad Robot Games. Ось, то бок ён, кажа, все свае студыі так будзе называць. Так, так. А, ось, я ось думаю, я просто памятаю, що там наприкінці нейкого серіалу заўсёды була заставка Bad Robot. Это ось, типа. If you can relentlessly experiment. Ну, зараз подобно хапаю, вот, я просто залезу уже так... В Vendetta на кажете, что? You will become the world-saving team humanity needs you to be. На 4, до речі, кооп. Ратовать свет. Вырашать кубик Рубика. Карацей, мне падаецца, узялі ідэю рэйдаў у Destiny і яшчэ складней зрабілі весь свет гульні пад гэта. Play for Loop.
Up next, we have a new game announcement from some of the developers helping with The Last of Us and Uncharted into our hands. This new small independent studio is charting its own course, focused on crafting uniquely styled, artful games that are pushing the evolution of companion characters. Enjoy. Так, штосьці новая гульня з персонажамі, з упором на персонажа. Селшейдинг. Ну, такі малявальныя, супер. Стылізаваныя. Ну ўсё, уся гульня, змянілася фон, мы толькі глядзім на гэты кавалак лесу. Симулятор подорожного знаку. Last of Us 3. Симулятор бабки. Ну, насамрэч, гэта хайп. Не, ну каб бабка менавіта якая ля пад'езду, вось гэта ўсё. Аблаивать усіх. У чарзе стаяць. Чаму ты, дарэчы, такой гульні яшчэ няма? Не, тут нейкая адвенчура будзе пра бабку і яе вось істоту. Это бабка на куле. Леці, бабка. Замахали своими пастельными колерами, боже, ну колькі можна. А мне падабаецца, всё, хопіць. Тут яно пасуе. Ну ладно. Ой, трымай бабка. Але ўсё роўна. Нарм. Калі бабка ў сюжэце. Карацей, у яе незвычайны стрыбок, яна як быццам парыць. О, яна таксама пачвара. Coven of the Chicken Foot. У яе, карацей, нага, як курыная нага. Бабка з курынай нагой. Я ж кажу, бабка на курыных лапках. А я не бачила. Ковен гэта ж нейкі сход ведьма, щось падобнага, не? Магчыма. Просто мяне не слухайце, я зразумеў. Не, я чуў, Ну, я подумала, что ты просто что-то жартуешь. Силксонг спадница у бабки. Ну все, ты можно субзварить. Сома! Я люблю Сому. Ну, это от сваранников Сомы. Новый хоррор гульня. Мне вельмі падабаецца Сома, таму я вельмі чакаю гэта. Яны ее ўжо цізерілі, то бок лакацыі гэтыя показывалі. Ну, скриншотик. Штосьці у бок біашоку нямнога, но ўсё роўна хоррорнае. Гэта кошмар. Мне падабаецца, што яно такое графіка лепей стала, немного стылізавана, но ўсё роўна жахліва. Мне вельмі падабаецца, як гэта выглядае. Вельмі знакомы голас. Ну, стылізацыя, калі ў горар гуляеш, яно больше бок працуе. Онтас. Не, я вельмі чакаю, вельмі. Цікавая гульня будзе. Анонсы сёння файныя. Так, я чула, што гэты Онтас, ён напісан той же камандай, што і Сома напісана, то бок гісторыя будзе цікавая. Для мяне ўжо. Я пачула, што знаёмы голас гэта быў Стэлан Скарсгард. Ён вядомы актор голливудскі. У Эндеры ён гуляў, у многа іншых кіно. Кидывайте донаты по нежно новый компьютер. Там было написано, что на PS5 я диск набуду, коли я на диске выйду. Кидывайте донаты по нежно. Ты собі слабый на анонсе будет. Цікаво. Give you what you want, and you give me what I want.
Куди ж без них? Кота дівчинки. It was all a lie from the start. We never had a choice. I'm not fighting alone. From within this sword, many others are fighting У beside меня me. водица скончилась, я отбегу на секунду. The more noble the excuse, the uglier the truth behind it. One instant, 1,000 visions! Ні. Ну, подається, серед анімешників епілептиків не існує. Глядиш на це все. Ой, ні, тут іще файно. Я ось у гэты саме гуляв у сифон фильтрах других, так там в одном месте. Просто черно-белое становилось, так там мне самому дрянно стало. Ну, прикольно стараю. Не зовсім клопотився об этом. На свічом. Что, не будет нового там анонса демки, кристалли? Ну, як бачиш, поки нема. Уже, до речі, і реліз не забавив. Мабуть, потім буде безкоштовний файтинг гульня, безкоштовна. По Аркейну. За сколько я, звичайно, демку викладали? Ну, не 7-й части, там, 3-й, другой. Я не пам'ятаю. Ну, там десь за полгода, здається, демка була, не? For a limited time only, Prime members can Ну, а go тут to уже 2 месяца Amazon.com/The осталось, Game Awards to save up to Весело. 25% on select nominees, including Split Fiction, Sonic Racing Cross Worlds, and Final Fantasy Tactics. From the award-winning games Journey and Sky, Children of the Light, please welcome That Game Company's CEO and creative director, Genova Chen. Глава That Game Company, розпочатчики Journey, Sky, Flower. Ось гэтага ўсяго. Як компанія називається? That Game Company. Гэта гульнявая кампанія. Гэта гульня? Компанія? Так. Through stories of nostalgic childhood memories, diverse culture and identity, and grief and healings, these games remind us how interactive art brings us closer together. Добраніч, Вячеслав. Here are the Добраніч, дякую, що завітав. Games for Impact. Великий. Games for Impact. Угу. А я гуляла у консюмі. У демку. Games for Impact. Ну, які впливають моцно. Або там соціальні питання підіймають. Важливі. Я кажу, за кого я проголосував. Почему это социальный конструкт? And the game goes for South of Midnight. Microsoft дали South of Midnight. Тихо ты номинацию. Геймплей Я так, думаю, пехотным скорым плащом. Проголосовали за это, твои нагоды. Thank you so much to all the nominees. I would like to share this award with all of you, and of course to our incredible team back home, and every single players who's been part of this journey with us. And from the start, we listened to stories passed down porch to porch, kitchen to kitchen, to build a world that would feel Крамгудню, но зробили хоч. Навошта наступний Xbox, на наступний Xbox можна буде Steam поставить. Так что еще. Compassion, kindness, and courage.
Тим більше там So же we're ж підписку incredibly вже excited to launch зробили this по узровнях, spring де South of подорожала, і Midnight вона on подорожала. PlayStation 5 and Switch 2. Ну, все так кайфово. Thank you so much. Have a great night. Подойду просто. Merci. Яны анансавалі, што гэта South of Midnight выйдзе яшчэ на PS5 і на Switch 2 толькі што. Так што, мабыць, Чекай, я атрымалі пагуляю. нагороду за гульню, яка яшчэ не вийшла? Нет, яна выйшла толькі на Xbox і на ПК. Tonight, one of the most iconic survival horror franchises returns to the Game Awards stage. For nearly 3 decades, Resident Evil Тут has додаткові defined what it платформи ще means будуть. to face the О, unknown, Резидент to зараз survive буде. against impossible odds. Ти This досі next вчасно, installment, Михася, ти Resident що? Evil Requiem, is a nominee for most anticipated Зараз такі game, кроки. and Дин-дин-дин-дин-дин. tonight we're excited to dive Типу. deeper into the game and some of the почув. surprises that await. Ж так учасно десь. Ну, гэта заўсёды так. Но. Ну і зараз демку, ну, покажуть трейлер і скажуть, демка от доступна зараз. Магчыма, я не ведаю. Hello? Вітанки. Это было непросто. Ну, пасля моих старань, вось мы тут. Хто ты? Я цяпер ведаю, што ты тая, каго я шукаў. Асобенная, абранная Эшкрафт. Зараз будзе які-небудзь зомбі-лявон. Talk to me. Is this one like the others? And it's not Распавядай мне, гэта так сама, як і было, ну, як у мінулы раз? Hey, I just got a report of a missing police officer. It О, might be даследаваць unrelated, будзем but he дэтэктыва disappeared на near where the fifth body was found. Эшфорд. Ну, дзяўчынку фамілія, у дзяўчынкі фамілія Эшфорд. Прозвішча, прабачце. Перекликалося Так. з іронікою. Не, з Outbreak, Resident Evil Outbreak. Вона Settled перекликається. on a person of interest. Someone with Ну, той, ties що я не to мог погуляти. Umbrella. Так, так. Так у Outbreak ніхто не може погуляць. Яна була коопная і сервера у дауні. А, тим більше. Угу. Ну, мабуть, ентузіасти заробили. Ну, так. Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Welcome. Dr. Gideon has been expecting Михась вирішив весь трейлер пропустити. Угу. Вітаємо, доктор Гідеон чекав вас. О, Леон, Леон. Леон! Як під шутками було. Так уже обвергали гэтай шутки. Які ж з камери ти на тих розпрацовщиках? Що ти служить та гулявон? Що ти тут робиш? О, Ракун Сіті. Don't do anything stupid. Me? Never. Не роби нічого глупого, я ніколи. Ніби вже повинен бути опошній. Лявон з секірою просто по шляху Кратоса йде. Погалився. О, Ну все, новий шоу Resident пошел. Evil 6. Блядь, і все, я розчарован. 27-го. Так это от першої особи можна буде робити. Кікфліп. Ну так, але ну і що, ну это знову Village. Сьомий був самий кайфовий, бо він більш до гору. Так самий кльовий був другий. While Leon delivers explosive action. Ти давно Михась, прийшов і конечно. ці все пропустив. Exciting, it's coming out in February. All right. This year has been an incredible one Пристанок, for трейлер, games we've talked Лявон. about all night. Bold original titles created outside the traditional big publisher system.
So we felt it was important to spotlight those visionary projects tonight, right alongside the big franchises. This next game is a good example. It comes from a legendary name in the independent scene, someone I first met back in 2007. It's a project that has been Там Resident Evil 6. Так. Я различу, я хотел город. О, это распрацоўшчыка Witness. Так, так. Брейда и Witness. Новый пазл. Загадки? Ну, загадки добре комбінуються з городом. Там новая файна. Усім это саме, пропоную погуляти. Я так само. Skipping stones to lonely homes. Close to the treasure. Починають без конца стріляти, де калібужаться. Не буде без конца стріляти. We will it so. Ну, нам сказали, что у Гуни будет две частки. Это блок два протагониста, вось дзяўчынка і Лявон. Так что Лявон будзе больш экшонавы, а дзяўчынка будзе больш хорарная, вось. Грейс. Кто? Кто? Да, не показали. Лявон там бородатый. Напевно, забухав. Ну такі з Ну, трошку шатціною. неповолений. Напевно, бухав після Лявон! Order of the Sinking Star is an amazing puzzle adventure with over 1,400 puzzles and a big story wrapped all around it. We're very excited to play it. All right, next up, we're traveling Ну, говориш, що 40,000 історія years into буде the у future гэтай новой for a brand гульні, new look at більше, чим Exodus, було у the Witness, upcoming так що... sci-fi action RPG from Wizards of the Coast and Archetype Entertainment. For decades, Wizards has built worlds where players define their Ну, own ось legacies. комусь Exodus цікаво carries було that tradition Witness. into the stars. It's time to step forward. Час робіць крок наперад у Exodus. Ну, яна ўжо названая. Who are you? I'm a friend. Celestials are the enemy of humanity. Целестиалы, вороги человечества. Relentless threat to our very survival. Погроза нашему выживанию. I can't do this anymore. Я больше не могу это робить. Scraps just to get by. По помойкам шукать, обшукивать помойки, как просто выживать. Child of Orion, fulfill the purpose for which you were crafted and seize your destiny. Каратей, ты обраный. Вось тебе суперспособности. Супермагчимости. Суперздольности. Ось. Так, Зола. Я на гэта бы поглядела. Не, Зола, нариш, перепроходити навошта? Ти знову пригод на півгоди. Як навошта? На максимальній складаності зараз. Я махав. Да ну, мені дупа не железна. Ну, подрихтуватися до пристану. Устойливість витримлювати. Перепроходить тільки зараз на ранг С, на хардкоре. Я ж кажу, у меня тупо никакой, не неустойливая. Ну, ладно, хоть пройти там 10 гэта режим тофу у другім пристанку у ремейке. І ось. Пробегчи гэтую фигню. Ничего не видно. А вот за гэта альтернативная история в другим пристанком. Да речь, а это самое. Чем вы? Явился там в зеленой краме? Да, так, я не глядел. Это до 4 было.
Exodus is coming in early 2027, and I'm very excited to play it. But that's not all from Wizards of the Coast tonight. Now to share something brand new, please welcome Trisha Helfer. Нового дня анонсує зараз Тріша Хелфер, а то гэтых же распрацоўшчыкаў, не? От Wizards. Не, Mass Effect. Музыка з Mass Effect. It's great to be here celebrating gaming's biggest night with everyone. I've been working with the team at Invoke Studios. Не, Invoke Studios. Where I play the main character that's unlike anything I've done before. Ну, Тріша Хелфер — гэта акторка, і вы яе маглі пабачыць у Battlestar Galactica, у Зорным караблі Галактыка і яшчэ іншых. І ў гульнях яна ў Mass Effect агучвала Іді. І новая гульня нейкая з ёй у галоўнай ролі. Репа 2. Да не. Музычка не безнаёмая, нібы, не? Не, гэта новая гульня поўнасцю, мне падаецца. Perfect Circle, подається, конечно. Репа 2. Это коли кожному спочатку дають по гранаті. Они сажают у унитаз, не? Вот он винит. Ну там треба некий Uber унитаз. Warlock, Dungeons and Dragons. Набили ліцензію у 27-му годі. Геймплейне щось не показати, бо не зрозуміло ні холери. Ну, про прес 2 года вийде, я ще все 30 раз зміниться, ти що? А я сказала у 26-м, а показали 27-м. Today on Spotify, alongside new video game inspired singles from Labyrinth with Sonic the Hedgehog and Bill Murray, not that Bill Murray, a different one, with Cyberpunk Edge Runners. Here's your first listen. Реклама Spotify. Ви зараз треба йти, Михася, ніколи там шоу де. У Єву гэта скажи. Скамлюсь максимально. Ти просто пайшов і одразу такі, рекає. Та не як бігали просто. Ну. Чекали. Ну. Що за вайби контрола? Угу. А Firebreak, мабуть, DLC. А ні, Outer Worlds 2. Там було написано. Это ты поэтому Архи? Хтось ж правди займається прибиранням этих космічних кораблів. А экспедиция. Короче, это просто рекламка, что типа вось есть человек, який гэта все прибирає. І у Kingdom Come, так. На Архи, ремонтую. Ось це чоловік, який у конце поміж раундами трупи прибігає. Майнкрафт. Навіть не поміж раундами, він ж на очах зникає. Не бачиш ніякі. Скрадає те тіло. Fallout зайшов. Grounded 2. А ні, я, до речі, бачив ось на кшталт Crime Samplінеру нейку гульню, яка ось якраз таки так само прибиральник, але ось у світі усіляких космічних там жахів, боїк і тому подобне. Там усіляких очищать іншопланетних почварів. Тільки не пам'ятаю, як я називається. Alan Wake, так? Не, это было... Там было написано... Не Alan Wake, это было.
О, там були, типа, польові бенефіти. О, зараз робить, типа, готов. Гірі нові. Фантастично, кстати. Гэта геймпас, магчыма. А, так, геймпас. Реклама геймпаса. Это ён, гэта Габрыэль. Не, я не гуляў, я просто бачыў там трейлеры і щось падобнае. Уже яно ў мяне здесь аніме? Трэба там пачысціць. Аніме гонкі. Ну, куды ж без аніме? Ой, баш. Што ж ты так крычыш ты? Чалавек спецмоўдае не Scarecrow now. А, ну, так. Весерал Лина Пло. Ну, гульня, это что чистить там... Почему? Рыцаржева кусок лайда. Які тут страсті. Need for Speed відпочиває просто. Так, дякую, яно. Скрімер. Дякую, Ой, соковика 26-го, по-моему. Або лютого. They captivate us with worlds that bend reality and stories that blur the line between ordinary and the impossible. They're one of the most distinct voices in our industry, and whenever they show up, you know you're about to see something unlike anything else. Так, штосьці не похоже ні на што, вы не бачылі такога раней, карацей. Half-Life 3? Ніколі не бачылі? Ніколі не пабачым? Не, зноў кагосьці спускаюць з P6. Гэта нейкая супергеройская рэч. Контрол. Не? Вельмі падобна на Control. Ну, ось так, Control. Літаральна. Ну, вось Джесси, так. Ну, Джесси, всё. Control 2? Ну, яны ж сказалі, што так распрацоўваць, вось, мабыць, анансуюць. Я пагуляў. Або кіно. По Control. Я паглядзеў. Мне было расслабляться, или я психовала? Психовку на распирировавшую ведра с кровей кулями, не боишься мясоедную флору. Но я кайфовал от Crime Scene Cleaner, тому уже варто будет погулять. Ты адчуваеш гэта? Пракульваў таксама тыя вядзёркі. Штосьці ідзе. Калі у вас эпілепсія, то вы ўжо памерлі. Зноў яе браце, то што? Ці можа гісторыя з баку яе брата будзе, ці што? Ну, паглядзі, мабыць, прыквел, так. Або працяг. Ён, па-моему, ж не помер. Або помер. О, мікс сінематикаў і геймплея зараз тут будзе. Кафе Атлантика. З 17-го года. Inception. Вау. Які неверагодная моц. Вау. Змяняе рэальнасць, як мы не ведалі. Будынак распаўсюдзіўся на свет. Так, мы хацелі гэта ўтрымаць, но яно пайшло далей. І будынак будзе апошнім фінальнай лакацыі, карацей. Мне падаецца, мы будзем туды ісці. Пачму рэальна. Джесси плюс Дилан. Магчыма, у тебя былі добрыя прычыны зрабіць тое, што ты зрабіла. Ой, так не трэба за мужику. Ну мы не былі штосьці там. А, яна, мабыць, вось яго спрабавала забіць.
І гэта штосьці Ну, актывавала. карацей за брата, сапраўды, но... Ё-моё. Не, ну гэта круто, гэта сапраўды круто. О, добрай раніцы. Мистер Фрейман. Half-Life 3 конфиг? О, вось, брат пайшоў, карацей, сышоў, або пайшоў ва ўсе цяжкія. Выход номер 8. Твоя чарга. А не брат, сястра, то бок сіблінг. Свет просто усе, які так змяняецца, гэта ж... Ну, насамрэч, Сарос. Як яно будзе пердоліць жалеза, я не уяўляю. Я на PlayStation не погуляю. Там і стрельба будзе адаптаваная. Ремеді представляю. Ну, гэта япончына пайшла з гэтым малатком вялізным. Да, ну, гэта ўжо такое. Не, ну тут бачна, што працяг проста гэтага контрола. Просто больш як будзе не шутер, а у блізкім боя. Ну, я чакаю. Мне вельмі падабаецца. Контрол резонант. Резонанта. Резонанс. Ну, що спершне? Я на вёске з таким же. У наступному возі. That is a good one. Нас з'явилася хуйня на Control is coming in 2026 from the Masters at Remedy Entertainment in Finland, whose last game, Alan Wake 2, won multiple awards in the Game Awards in 2023, including Best Game Direction. It is always exciting to have past TGA winners return to our show to showcase their upcoming projects. Still to come tonight, we'll have a performance from Evanescence, plus awards including Best Score and Music, Best Narrative, Best Game Direction, Так, перша гадзіна пройшла. plus we'll introduce you to this year's Буде TGA ще Game дві. Changer recipient. And of course, there are more new game announcements ahead as Ну, їм well сказали, що from 3 studios години, big ні? and small, including an extended new look at Phantom Blade Zero and Lara Croft's return in Tomb Raider. But right now, we've got a Ну, я б brand хотіла, new б game була to тільки share одна. with you. This global announcement comes Ні. all the way from Tokyo, Japan. Я ось and больш a дзеля legendary анонсу game прыйшов. developer. He's working on an ambitious new project. З таго, што and we're нового honored he выходзіла chose ў гэтым TGA годзе, толькі as the ў place to Oblivion share the Remastered first гуляў details усё. and in-engine footage with the Ні, world. маю в виду на Твічі. Тоталізатор. Ні. Я не тямлю, що там виходило. Ну, Я вже тобі не не треба зблитається тямлити. усе в голові. Новая Зараз Якудза? я онлайн то не маю, вот что. И с моими перезапусками все легкие отвалились. Або гэта іх новы прэй... А, не. Якудза. А, не, новая студыя. На Гоші студыя. А потом ходи, прибирай за ими, заплямали все кровью. Hey, Daiki, when'd you make it back? Excuse me, sir. Shut your Глуп mouth. комічний, кап він зараз тоненьким голосом отказав на телефон. Talk soon. Так я ж уже у початку там кричав. On your feet now. Ну так я тому і кажу, що це було б комічно. Мгм. Son of a... Fuck it! Just kill him! Мгм. Калі там не будзе сегмента з маджонком, мабыць, гэта Sleeping Dogs? Дик узламов ніяких нема. Ладно. Покуль що. А, боже, ну я переблитав. А як? А, Watch Dogs було назвати. Не, я вось Gang of Dragon. Банда Gang of дракона. Dragon is deep into development. Nagoshi-san, thank you for that announcement. All right, next up is something very cool and very unexpected. Get your Зараз quarters щось ready because one of the most нечекане. iconic game series of all time is coming to the big screen. We're taking it back to the 90s. Екранізація... Ні, екранізація просто Right now, we have a некої special sneak відомої... peek of Street Fighter,
Let's take a look. О, Street Fighter экранизируют. Буде щось кіно або серіал, я не ведаю. Не штат Konami? Угу. Так сказали, экранизация Street Fighter. Экранизация? Да. Ну, треба буде поглядеть. Чому гэта чувак на гуляе не играе не Райан Гослинг? Потому что это сериал. А, гэта сериал, тогда не трэба глядзець. А не, Тетерс. Ладно, это кино, пробачьте. Это кино. Это сериал кино. Ну, это такое больше Я б не здзіўся, калі б уже увели подобный формат. Чому, до речі, досі? Подписки. Но забронировать место полное, а потом туди хтось насре. Ну, вось акторы. Ой, из рестлинга. Ну, иди. О, это актор из старых кино. Рестлеров покликали. Точнее, не старых кино, господи. Короче, WWE Fighter 6. Джейсон Момоа у роли Бланка. Вось ваш ростер. WWE топ, так. Royal Rumble. Есть фанаты Street Fighter? Вы задоволены ростером? Не, есть только фанаты WWE. Тут. Вы задоволены ростером? Выйдет просход. Я кроме Круджероудса никого не wrapped a видел. few weeks ago, and fortunately for me, I had the distinct pleasure of kicking half of these guys in the face. Legally, on camera. I kind of miss that, guys. We miss it too. As a lifelong Street Fighter fan, like legitimately obsessed, it's the only time in my career where I threatened to kill Kale if he didn't hire me to play Blanca. True story, words matter. Fucking believe it. Tell him, Ryu. It's Ryu! It's Ryu! Not Ryu, Ryu! Ryu. Okay, we're also here tonight to present the award for Best Ongoing Game. The games in this category are the ones that never quit delivering all year long. They keep us looking forward to what's next. Cody, I told you, the dedication, the passion, the resilience. Мабуть, буде його камео. We need more Буде смішно. presenters. This ain't enough, you know what I'm saying? David, guys, it's so important that we appreciate you all here for being great patrons of Street Fighter, okay? If you play the game, make some Номинация noise in your «Наилепшая life. гуляка» притягивается «Ongoing». This movie is not possible without you guys. We are so grateful, and we're not the only Я, до game речі, that коли доходжу, я appreciates завжди your беру свій, patronage. з собою телефон і сачу за трансляцією. Михась. Візьмі не за увагу, Михась. For the whole cast of Mortal Kombat 2! Что, в наушниках все слышно? I'm just kidding, I'm just kidding. They didn't Той come, they фацет у don't care залі about так you, they подобно don't на care Руді, about но money. ось Руді зараз не з нами, мабуть, він там. Money and you. Street Fighter forever! Schultz cannot be Там показывали аудиторию. He's joking. Alright, okay, so Там был these are the nominees глядач. for Best Ongoing Game. Да може він там і сидить? Ні, я б його познала. Ну, подобно чимось. Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers. Что там еще Destiny? Нет, Destiny не было. Marvel Rivals.
О, за No Man's Sky, по-моему, мы голосовали. Так, я гляжу, у меня No Man's Sky значно. Ліпше Oh, the mic's not підтримка. coming out of the floor. I thought it was coming out of the floor. And the game award goes to No Man's Sky! No Man's Sky! Сюди. И подали. Віншуємо. А остальні нехай зайздруються. Які не можуть підтримувати свої гульні таким чином. Hey, well, this is wild. I guess, so thank you. I would say a massive thank you on behalf of the whole team at Hello Games who have poured so much Я ж напевно, into No Man's що Sky. год беруть нагороди ці, ні? And I also want to especially say a thank you from Sean, Ні, who for family я не reasons брали couldn't be їх here год tonight. 3 там. But I know he's Ну probably ні, watching this таке. at whatever time zone it is where he is. I'm slightly Більше upset всього, like по-моєму, myself. Final Fantasy 14 And I just взяла їх. would be very sorry he isn't here. And, Я трусик, ти мужик великий. I'm also slightly sorry he's not here because this is way more nerve-wracking than he makes it look when he gets up. Може, гэта запись, може, гэта ўсё сімуляцыя, матрыца. But, you know, just that our tiny, massive, impossible space game still means something to so many people, that we get to keep on making a game that we love. That is a real privilege. You know, that we are able to be here on a stage surrounded by so many incredible games. Like, that is really special. And, you know, the whole team is so grateful. It means the world to our team. So thank you so much. Ну, яны малайцы, што яны не кінулі гульцоў. Ды і досі цікаво там і час ад часу уварвацца ў яе, щось тут подаследовать новое. Смотришь. Додали піші нейкую ту саму розділення персонажів. Карточку обычно. There's lots more Game Awards ahead, including a very special announcement. О, Бэтмен, Лего Бэтмен. Wow, okay. Well, we'll pick it up, I guess. Hello? Hello? Я пам'ятаю, яны анонсували нового Лего All the way from Бэтмена. Gotham City, Batman. Welcome to the show. How you doing, buddy? It's great to see you tonight. You having a good time? Commissioner Keeley, sorry I couldn't make it in person. I've been trying to decide what batsuit to wear. Abs or no abs? Anyway, great show so far, but it's about to get even better because it's time for a new look at my upcoming game, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Batman out. Караці, у звичайних Лего гульнях по Лего Бэтмену яны передавали кіно, передавали кіно по Бэтмену, а зараз яны пародірують гульні по Бэтмену, то бок гэта пародія гульні на гульню. То бок архі... Не, пародія на архемські гульні. Ось бачно, там прям сцена у сцену з Arkham Asylum була. Ні, тут просто І зараз чекати Сіті, пародію на Лего. і Arkham Knight. Let's get to work. А я щось типу гуляв Лего гульні, мені не вельми сподобалось. I think we can help each other. This town deserves a better class of criminal. Обороняйте город. Join us in a celebration of absolute chaos. Вот у тебя не было Лего ніколи? Появится, правда, все. Я не ведаю, было ли у меня Лего, но были якісь конструктори, но я не ведаю, было гэта афіцыйна, неафіцыйна, що гэта ввогуле было. Ой, пам'ятаєш, колись гравали мне конструктор вельмі цікавий, такой космічний, там яшчэ нават рухавікі можна было на батарейках включать. Там. Не, у меня такой роскоши не было. Я ж сказала,
Але я ось не пам'ятаю навіть, як він звався. Lego Batman Legacy of the Dark Knight launches on May 29th, 2026. Now it is time to recognize a number of teams across the industry with the announcement of the winners in a few categories. Here are the nominees for Best Audio Design. Battlefield 6, Так, переможця у категорії «Лепший аудіодизайн». Death Stranding 2 on the Beach, Путінка зараз кажуть без всіх промов. Silent Hill F. This year the Game Award goes to Battlefield 6. Congratulations. Battlefield 6. Here are the nominees Ну, там for добрий Content аудіодизайн у Creator всіх of the Year. Догадали. Стрель. Kai Cenat, Moist Critical, Sakura Найліпший Miko, and The контент Burnt креатор. Peanuts. And the Game Award goes to Створальник контенту. Moist Critical. Congratulations. All right. Here are the nominees for Best Fighting Game. 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury City of the Wolves, Mortal Kombat Legacy Collection, and Virtua Fighter 5 Revo World Stage. The Game Award goes to Fatal Fury City of the Wolves. Чому колекшн про Скей? Now, the KO. nominees for Я до most мене дійшла. anticipated game. 007 Потому First що Mortal Light, Kombat. Grand Theft Auto 6, Саме довгочекана Marvel's гуня. Wolverine, Resident Evil Requiem, and The Witcher 4. The Game Award goes to Grand Theft Auto Ну, 6. зараз вітаю. Stick around for more of the Game Awards. Some of варіантів. tonight's biggest surprises are still ahead. And of course, later, the Game Awards Orchestra and Lauren Belf pay tribute to our Game of the KO Year це ж ніяка nominees. перемога у файтингах позначається. Ні, Там там колекшн. каточок сенсу чим? Mortal Kombat. Сові Kombat було занято, і вони казки написали у далеким там 90-м годі Mortal Kombat. Ні, колекшн. Ну, А колекшн написали... Mortal Kombat Collection, Так. і написали точно так же, як і Kombat. Ось-ось. А по одному стилі Marvel було. Cosmic Invasion. Уже давно вийшов, до речі. Набор Лего. Час реклами. Ну, Лего у меня невеличкие наборы, понимаю. А что ж это за конструктор Баус? Роботами космичными кораблями. Nothing beats a Bota holiday. And now you can play Rust Mobile for free. 100 strapped on. Дівчина у ліші була. Що тут Раст? Раст мобільний. Безкоштовний буде. Боже. Не подалося, як це літалка. Не, это броня зразу. CGI трейлер. Угу. Останется тільки один. Локі виживав у вёсцы. У яго быў увесь свет, я быў яго лего. Anyone got a power bank? Rust Mobile first global test begins now. Join the test. Мобільний безкоштовний Раст. I wonder what the real one feels like. Запись же стрима застанется, так? Я викладу на YouTube. Hi, friends. I am thrilled to be here tonight to present the TGA Прямо в Game сарай, Changer так. Award, an award that recognizes an individual or organization that has demonstrated positive social progress in the gaming industry. Вельми подобний, напевно, even вітаю more я на thrilled її. that Акторка, tonight's яка honoree is one of the грала most у звісно impactful натуральному, organizations эту uplifting руденьку, girls today, and one that I'm honored to represent as яку an ambassador. забіля. Girls Не Make глядел. Games. Over the past 12 years, Girls Make Games has Charlie, empowered over 8,000 girls aged 8 to 18 from Персонаж. all around the world to create and share their own video games through summer camps, workshops, and game jams. In 2022, GMG established a college scholarship to bridge the gap for young women as they entered college and careers in the games industry. True to their mission statement, the founders of this incredible organization chose two inspiring members of their community to accept the award on behalf of Girls неблагая Make память Games. на And I'd like to invite твари. them to the stage and hear how GMG truly Вот, has друзья, на been a память на game имены. changer in their lives. Please welcome Ellie Freeman and Monica Paredes.
Ну добре, що у нас ось є спец по Hi, so звіжнатуралам. Ellie, you've been going to GMG summer camps for several years now, and this past summer, you and 3 friends created a game that won the grand prize. Is that right? Yeah, our game is called Paper Ну, Trail, виконуємо. and the premise is you're a kid who's stuck in the hospital with a broken arm. Розпрацьовщики Paper Trail Draw when you're bored, and ось the drawings that you've виграли made have now come to life and started якусь attacking Game you. Jam. You have to go from room to room solving puzzles in order to escape. And we wanted this game to be creepy but not too scary so that everyone can play. I love it. And what is next for Paper Trail? Soon we're going to start working with professionals to fully publish the game on Розпрацовщиці, Steam and пробачте. PlayStation. Very I'm personally super excited to see the prototype we made at camp turn into a full-fledged game. I mean, it sounds amazing. I can't wait to play it. I mean, hopefully with my daughter because she's actually the brave scary girl. Так, game Зола, girl, не not me. спойлери, коли I там like буде to play cozy games and щось цікаве. grow virtual turnips. Do you have turnips in your game? Okay, you can work on that. So Monica, your journey is a little bit different with GMG. You never went to the camp, but you actually were one of the first recipients of the college scholarship back in 2022. Is that right? Yeah, so I grew up loving video games, love all that you do. And then my high school robotics teacher actually encouraged me to apply for the scholarship. He knew I was interested in game development. Then I got it. Now I'm attending USC, and I've been doing some game development. And now I've actually had some game development experience with our club there, Open Alpha at USC. Yeah. That's amazing. It sounds like it's really helped you set you up for success. Is there any message Хогвартс that you'd like Легаси to give girls раздаете out у there Epic? who might dream of making their Идеалище. own video games? А, я забула поглядеть. Так, вчора увечері повинні були там нові Give it a гумни shot. додати. You never know where that interest could take you, and there's a Заберу ton тоді. of amazing programs like Я Girls Make написано. Games who want to see you По succeed. подписочке. Yeah, well, obviously, I Так, really wish підписка this є had been нажні an не organization завсюди, like а this when I Epic was a Games kid, Store but не I'm very завсюди excited that дає. starting next year, Тобто my потім 8-year-old раз daughter can go to GMG. 5 А Epic годов. Games так дає комп, на яким гулять? А DLC з Хогвартсом там Так про 5 годов буде у тебе новий комп. Так, DLC яны зрабілі потім безкоштовним і всім роздалі. It is my Раз 2 honor годи, to так, present після the релізу. TGA Game Changer Award to Girls Make Games. Congratulations не буде and a huge включено. thanks to Monica Paredes and Ellie Ну, Freeman for так є accepting на on безкоштовне, behalf of так що. Хуйня, отчиниться завтра. А, то бок сьогодні треба забрати, до речі, тоді Хогвартс. Тому що завтра вже зміниться. Thank you so much, Felicia, and congratulations to Girls Make Games. It's an incredible program. I've had the chance to visit their summer camps in the past, and it is truly inspiring to see the passion and the creativity that these young developers bring to the medium. Initiatives like that don't just open doors, they shape the future of our industry in a positive way. And I have no doubt that some of the girls in that program today will be on this stage in the years ahead accepting awards for the games they helped create. Это вам полку вашей замовы. Now, it's time to move on to our next announcement here at Game Awards. Наступний анонс. Ну-ка. Так, не сапраўдны геймплей. Подалічся, сколько стримов по Хогвартс Легаси, ну ты шо? На очко. Угу. А чому фінал ж падав? Лара Крофт. Лара Крофт? Ні? Може бути. Ну, подобно. Пістолет по боках. Ну, гэта падаецца як Але- гэта ізаметрычная Ты що за якая бронзолет была. такий? Temple А, of ну так. Osiris або Так, штось так. такое. А, Legends. Що? Тут ви помиляєтесь. Я толькі пачынаю. Эпик тормозить не могу. Гэта новая Lara Croft Legends? Ну, то бок яна будзе Твару яе- стылізаваная. Не вельми. Ну что, не забрал Хогвартс. А не, тут при этом освітлення летнє. Забрал? Каталіст? Як Mirror's Edge каталіст, только Tomb Raider, что?
27 год. Мені трохи затримка. Crystal Dynamics. Яны не будуць працягваць вось гэтую рэальную... Яны не будуць працягваць рэальную гэтую... Ну, реалістичную. Усе побегли забирать. Все с чата, да? Все 10 человек. О, геймплей. Кидал хтось у чат ТГ закинул. А не, pre-альфа. Може, ладно, ж побачили просто. Ну, короче, яна будзе такая больш гульнявая. І новая акторка Гучкі. Яна будзе так вставаць смешна. Ну, не смешна, а як у старых гульнях. А, мабыць, гэта ремейк перший? Ольга, кажется, забирает своего. Так, тут показывают новую гульню, хопить. Спинитесь, потом Я заберем. буду под іншого аккаунта з VPN забирать. Его VPN подрубать, блядь. Новая гульня, хопить. Пасля заберем. Кап Legacy в Беларуси забрали. Новую гульню показывают с динозаврами, с Ларой, вот это все, а вы тут забираете, забираете. Ну... Что мы новую Лару николи не бачили. Легаси Атлантиды. А динозавры Атлантиды. Две новые гульни по Ларе. Разумеется. Коджу каже, що також не вийшло, забрали. Ну так, а Так, все. Тема забирать гульни с гульней, все, скончивается. Після, давайте. Ну, ви просто протрендили всі трейлери. Я не почула навіть, що там говорили. Мені все равно. Штосьці вельмі нечаканае. А у это Astronomic Units. Я думал, что это значит. Золото, не. О, фізика. Мне падабаецца. А гэта не... Не, гэта не інтэргалактык, но... Цікаво, спочатку такий доволі мультяшний корабель, а планета така вже більш реалістична. Мне падаецца, мабыць, гэта VR-нае штосьці ўвогуле. Можа. Грилечка, не, ну графикс, конечно. Ёма. Дубка ее и все. Ну, яшчэ штосьці ёсць? Ну, что сказать. Ой, некие там великие. Здається, не жахливики. Форест 3. Вось так вось. Что? Что? А другие-то был? Не видно. Был, по-моему, Форест, и потом Форест просто по текстам, ну, не было личбы. Так вот был Форест, и потом Форест там Sons of Forest. Что-то такое. А нет, вось говорит, что было. Не, ну прошпиль же как с этим изменили. Fighting по Invincible, мы його вже бачили. Новий персонаж.
Вы зараз можете говорить про свои забирать, не забирать. А коли нормальную игру не показывают, то коли ласка не это. Это вот, это сам. Кто ну это Саванагач виноват. Сейчас как ему. Так. Епік, напевно, просто не витримаюся. All right, next we're excited to share the global announcement of an upcoming game coming exclusively to Nintendo Switch 2. Новый эксклюзив для Nintendo Switch. Анонс. Shape Farm. О, мне подобается стиль. Эксклюзивы. Ну что? Это все ровно аниме-стиль 80-х, 90-х. Эксклюзивы для свитча, на их не варто звертати. Слухайте, коли хтось хоче, щоб його зам'ютили, то можна напрямую сказати. Ось. Токсичный механик. Угу. Орбитас. Коопная космичная гульня. Японцы расписываются там эксклюзив. Японцы для японцев. Не, мне подобается, я погуляла. Шеф. Мне графика не подобається. А мені вельми подобається. Так а що, будуть трьохугольні сіськи вже? Слухай, тебе на ларочку пофиг было, так что не треба тут. Piggy, we have awards, we have announcements. Вот это я плачу, что вы перебивали меня на трейлер. На Ларе. Right there, Piggy. Пошла плакать. А там смеха стоит, смехайся, розповідає. Я так само, тим, що не отримується забрати. Так. Золонар с посылкой такой. Now we're here to honor another group of nominees and winners. First up, here are the nominees for Best Action Adventure Game. Death Stranding 2 On the Beach, Так, ну тут... Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Я, по-моему, за Death Stranding проголосовала, но я не пам'ятаю. And the Game Award goes to Hollow Knight Silksong. Silksong. See, you guys won. All right, here are the nominees for Best Art Direction. Claire Obscure, Expedition 33, Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, and Hollow Knight Лепший Silksong. арт-дирекшн, And the лепшие Game Award малюнки. goes to Claire Obscure, Expedition 33. Экспедиция. Now another genre, the nominees for Best Sim Strategy Game. Those are Лепшая Final стратегия або Fantasy Tactics, симулятор. The Evil East Chronicles, Jurassic Я за World Alters Evolution 3, голосовала. Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising, The Ну, Alters, серед and Two номінантів Point нема Museum. This year, the Game Award goes to Final Fantasy Tactics, The Evil East Chronicles. Final Fantasy Tactica. Михась за Now the его. nominees for Best Debut Indie Game. Blueprints, Claire Obscure Expedition 33, Поки я не ошибусь, я ще годину and мінімум. Dispatch. And the Game Award goes to Claire Obscure Expedition 33. Congratulations to all the Лайно winners. We'll have экспедиция. much more Game Awards ahead. But right now, here's a first Іншим ви official щось reveal дали. of Wuthering Waves 3.0 coming on Christmas Day. А, And a Wuthering nominee Waves, tonight новая for both обнова. Player's Voice and Best Mobile Game. А, он создал мобильное хуйня?
Usering All I did was waves. add a turbocharger, tweak the suspension, and upgrade the brakes. Hardly a violation, wouldn't you say? So, this trip's theme is back to school, huh? Welcome to Star Torch Academy. Яких это жанров? We did promise to witness it together, didn't we? I want you there to witness it. The rise of the new sun. Initiating criticality protocol. А в унику гуляешь от Хилга. Don't blink. You'll miss the best part. The way to the High Roy is open. It's time for you to return. Journey well. Метроид. Прайм. А я уже подумал, 3. ты замьютил, сказал, ну на судупу. Да не, мне пофиг на Wyvern Waves. Ну, Прайм 4 ж. О, вийшов зараз. О, Прайм ж теж є підписка своя, до речі. There it is, the Google Play Point, the most valuable jewel in the game. Earn them by playing the stuff you love. Then trade them in for the sweetest in-game items. Score the latest IRL swag. Or up your game with limited edition merch. Victory is yours, and so are rewards. With Google Play Points. Go reward yourself. Google запускає программу нагород у Google Play, что будут поинты давать за то, что вы гуляете, и можно будет обменивать там за внутрігульняві айтеми у різних гульнях, або за мерчники. Ось це все. Покемони ніякі. Пікселів видадуть. Головне пачку грошей приність. Да. Де поболей. О, прибай до руки. Що, проснувся? Добрий ранок. Ну, добра. Якое печенье там на карусели каталося. Боже, на ГТ я... Ну, я же спал вору. Но... Что? Аміно. Анімо. Ну я літерально як полвору. Покемони, інші чи покемони? Зараз? А ні. А наступний там не... А судилище буде тоді сорнику покемону? Хатой суд, я вийшов. Diablo 5? Не зарано? Диспрессионные обеспеченные. Не ты и не ты. На жаль. Хотя у чате не ведаю. As for the rest of you, who of you is worthy of facing me? For I am Mephisto, Lord of Hatred, and you are nothing. Ні, видно. Blizzard? Diablo 5, да? Где мне не, ну... Мабуть, DLC просто до Diablo, ні? Ну, погодите. Ну, може, яка-нибудь особна гульня, в смысле, як було з Immortal, там щось таке. Ну, тяжкості знов завозять. Реалізм починається. Імбрик з кави скончився. Щось вже не починаєшся, я так само вмію. Мефісто. Крижак, монах.
чому його почали реагувати? Мефисто, я сказав. А, Мефисто? Ну, він до його звернувся, Мефисто. Ну, не я говорю, там вже по скілам бачно. Тут зараз стає питання, чи це наступна номерна частка, чи щось особне. Каліра, я думав, я пожартував, ну коли я. Може DLC як що це? Але ж там більш так суворо, більш змрочно було. А, ну сам Діабло, короче, прийшов, нарешті в 4-те Діабло, коли там Ліліт була. Я ще там пішли. Пригоженьке. Lord Blizzard, of робіть уже Hatred. анімаційні фільми. Lord of Hatred. 28 якось Now, прийшли. your wait is over. Get in the fight and play as Файненько, Paladin файненько. today and get ready for Lord of Ну, що у Hatred всіх coming фанатів in Дель April. Діабло. It is great to have Blizzard here at the Game Awards. Want to know who else is here? Well, it's time for an update from Marvel Rivals, a nominee tonight for Best Ongoing Game about the latest Marvel Update heroes set to Marvel join the Rivals. game in 2026. What's up, Game Awards? It's about time I made Marvel Rivals the most hero-packed shooter ever. But first, my Дэдпула redhead is trying to наконец-то blast my ведут. head a few new holes, and I got a surprise for her. Hit it. Не всі за його будуть гуляти у виніку. This is gonna be fun. Но есть шутки, что он будет хидером. Так что это будет смешно. Ніхто не буде помирати. Не, ну регенерацію його, а як він буде хілити інші? Ну, кидать різні гаджети, мабуть. Як этой, як єнот. Він так само, ну, ракета. Він так само хілер. Ну, я бы 14 більше. Так, сьогодні. Ну, так треба буде потім... Мені на третій більш зайшла. Хоч шукати буду. Але я так чекав, мені сябр подарував твою 4-ту Діабло. Гуляв, але у виніку, ну просто я нас сумно стає. Так, гуляється цікавість. Чорт, я з тобою. Oh, right. She's my rival. Please welcome actress, producer, and activist Gemma Chan. До речі, Локі, я так само можу виключити будильник, не причинаючися. Тому ставлю одразу 5. Hello, Game Awards. I have the pleasure of playing Dr. Selena Tan, head of the tactical simulations for QLab in 007 First Light. James Bond has long had the 007 fortuitous, some might say daring habit of crossing paths with rather dashing antagonists. And this one is undoubtedly unforgettable. І вона гуляє антагоністку у гэтай гульні. 5 гэта мінімум. So this is a left. We're in the lion's Это будет den, файная Bond. хуйня, так Try само. not to draw attention to yourself. Me? Never. Мавританія. Поки Poki забрав Хогвартс. Так. Віншуємо, но не починаємо тему Хогвартса, коли знову нормальову гульню показуємо, коли лас, показують, коли лас. With my will, my blood, my whole self. This city is an extension of my being. Лені Кравіц My body гуляє у гульні і became infected. так само вось буде антагоністом. Easy girls, plenty of meat for everyone. Girls. Of course. Кажуть. Ну ось, Please welcome 27 соколика Obama вже близько. himself, four-time Grammy winner, Lenny Kravitz. А я думала, девчонка сказала, что я буду гулять антагониста, и она такая, не, мы просто покажем у трейлера антагониста.
Ну ладно. Ось, і ён у косплеї вийшов. А не як ти, актор із Street Fighter. It was a great honor to be asked to join 007 First Light for my first Чому ми voyage into the повільшується? Тому що world люди of video games. починаються, їдуть на працю, ось включають. When IOI invited me перші to play частки, Bubma, a wild, unpredictable pirate він ruler помер. of Africa's biggest black Ну, market або hub, він повністю I knew I was перепрацовки, stepping into і буде something тільки там про згадати. where others see chaos, Bubma sees freedom. He rose from nothing, broke free, and built his own kingdom of Aleph. And his story is just beginning. Every world we build needs the power of rhythm through music. These musicians can turn violence into beauty and silence into tension. Here are the nominees for Best Score and Music. Best score in music Номінати leveled нова up by музика Spotify. і оригінальний саундтрек. Лепша Не музика. знав, коли рапську розробили. Тут напевно. Але я зачув сон. А Бахи буде, наприклад, Death Stranding. До речі, Death Stranding нічого не дали. Навіщо Кодзіма приїхав? Кульну The года Game дадуть. Award goes to Lorient Testar. Експедиція. Хто б мог подумати? А, так. Зараз усім роботягам розглядім Хогвартс. А, ліпша є музика. Так, музика або саундтрек оригінальний. Thank you so much. We're so happy to be here tonight. It was incredible to play in VATME in live with you. It's incredible. Thank you so much. I have a letter I would love to read. Тяжко розуміти. Ось він папірку достав. Ну, я говорила, у їх там 30 папірок. Ну, там, I мабуть, would really love to намек на start by DLC thanking або all the щось. musicians who work on the soundtrack with us. На who жаль, я give не their ведаю soul французьку. and their hand and their voice to the sound of the music. I also Ні, want просто to thank акцент you, же Alice, капець який. to standing by my Ну, side. француз. Це Який його it's мусить a бути great акцент? gift to Ну, share так, this так, journey тяжко with you. розуміти. Thank you for carrying each note through within you and for letting Alicia's lost voices resonate in the world of Clarobscur. Thank you, Guillaume, for lingering on one of my songs on that night when our story was aligned. And thank you to all my loved ones for their love and their support during all these years. And to all our players, thank you for letting Clarobscur Хомяк, я тут у таким... find a place inside you. You are the lumière that makes us want to keep painting Мені зараз Это як знімати. and keep dreaming. О май гад. Thank you for reaching with your hands to us. Другий хомяк. We Так, don't know the вітаємо. colors of tomorrow, but we are ready to plan them Ночная with you. трансляція, тому що ось Зончуйте вручення ночі. Ну, імпреза. Не розумію, що він каже. ну. Про Маєтер ось готуся. Ну, він насамперед I would like to say вельми мило сказав. Ой, вона We так are само so папірку grateful to достала. receive this award tonight. It's a wonderful recognition of our work Ну, хай over the скажуть. past 5 years. Я A пам'ятаю, hug у thank you який-то to Lorient, год who made this whole я не adventure музыку possible. уключали, и все big громшей, thank так you что to их уже не Central чуть. Studio Ну, for как their trust яны сошли со сцены. Unwavering Вот. support. Thank you, everyone. Tomorrow comes. Дівчина так, як Міхась. Мгм. For a limited time
Only Prime members can go to Amazon.com/thegameawards to save up to 25% on select gaming hardware and accessories from brand Turtle Beach, Lenovo, Samsung, and more. Please welcome from Warframe Community Director Megan Everett and Creative Director Rebecca Ford. Hello, Game Awards! Hello! Reb, how many registered users Треба же из-за щось їсти. All right, hi Twitch chat. Hi Game Awards. We're here Завтра for п'ятниця, Warframe. так. We launched our Уже сьогодні biggest п'ятниця. update of the year, the old piece, just yesterday, and all things considered, the update went smooth. So we're not here to finally announce that we're coming out of open beta 12 years later. No, we're still in beta 12 years. And, you know, in those 12 years, all we have learned is that Ben Starr will do anything for money. But in all seriousness, we have an amazing community of Tenno and Warframe, and now Envoys with Soulframe, and we truly wouldn't be here without them. So, Rev, why are we actually here? We are here to outsource the question of what is Warframe. We have completely given up answering it ourselves. Warframe was once Ninjas in Space, which it still is, and we clung to the tagline that ninjas play free. But it's time to let a legend tell you what is Warframe. What is Warframe? Что такое Warframe? А мы не ведали. Намагаюся living metal, haunted by dreams. Не так, Кур. Excalibur. Не. Подалось. Французский лепей, мне кажется. That echo an ancient purpose, now lost to them. The war they were created to fight чекай, куди ти is long forgotten. На нас стрибнули? Ну, напевно, восьмий. They wake. They Сьомий поміж, щось в этой межі. What drives them? Their residual instinct or some separate conscious force? We may not know, but there's one who does. Дякую, Цятхе. They hear her voice, a blanket against the horror. They insist blindly upon humanity and its worth, even in the face of ultimate indifference, but with so little understanding of what they have taken, what they still owe. To me. Забываюсь. Что? Гуси, Алло. суббота, вечер. По-моему, не. Мы с Зоркой хотели новую обнову Овера постримить в суботу. Ось. У нас часу нема, но я думаю, ми будемо його стримити. Вечора. Аніме. Гэта то, якое мы летом бачили на Summer Game Fest, кожную презентацию. Now, a new destiny calls to us. For the new tale we are about to Чортхе, я так само на мобілці збирала Monument Valley, наприклад. Дві частки. Так що згодна. A co-op open-world RPG for everyone. The Seven Deadly Sins Origin. Просто за аниме. Зола, Чортхе писала якраз про Dead Cells нам. Раніше у чатику. Так уже нахабно шишку ты використовуєш. Ви що, хлопчики на навушники прогнав? О, гэта Epic Games, не? Что 17 буде гульні безкоштовно? Ага, Epic Extras. Зараз точно Epic ляже. Так, ну, так. Коли зараз вони покажуть Хто поспів, то ми лайши, Хогвартс, то так. Почти к раму кости.
О, вось. Ага, зараз мы павінны былі даведацца пра Хогвартс. Зараз все. Ріп. Пахаваем это ближайшие некалькі гадзін. О, до 18-го будзе снежня. Можна будзе забраць до 18-го. Я так само думаю. With customizable Hogwarts house outfits, play Hogwarts Legacy on EGS before December 18th. Ну зараз і треба було гэта зараз абсасываць. Телефонное радио доходит худшей. Back in 2023, Lords of the Fallen surprised and impressed players with its brutal combat, dark fantasy world building, and stunning dual realm design. Tonight we have your first ever look at the gameplay of the sequel. Тілі завіс був. Так, сиквел чагосьці. А, гэта Lords of the Fallen, так. Новый. Не, ну свет пригодно намаляваний. Ресолси, ну що? They may lead, no matter the cost. It's a Это европейский Dark Souls з, не ведаю, з дзяўчынамі і готикой. Ну, геймплей не павінен быць чалавым. Бацька, прабач мяне. Я дзяўчын плюс заўсёды. Lords of the Fallen 2. А, і обнова на перший, або на другий Lords of the Fallen. Ну, минулий Lords of the Fallen, до речі. Так, уже 6 ранку, і у нас залишилось півгодини, або години. Короче, півгодини дефіс година. У нас тут є ще... Юра, я голосовала за Марку. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2, and No Man's Sky. This year, the Game Award goes to Baldur's Gate 3. О, лепше потрішенька ком'юніті. Alien Rogue Incursion, Arcane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR, and The Midnight Walk. The Game Award goes to The Midnight Walk. Congratulations. Now, the nominees for Best Role-Playing Game. Avowed, Clair Obscur Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, and The Outer Worlds 2. This year, the Game Award for RPG goes to Clair Obscur Expedition 33. And finally, here are the final 5 nominees for Player's Voice. 100% Тут fan voted експедицію тільки Silksong може перебороти у гэтай категорії. Голос гульцов. Hollow Knight Silksong, and Wuthering Waves. This year, the fans selected Wuthering Waves as the winner. Wuthering Waves. Китайці, що ви занесли ці мішки? Please welcome actor Rahul Kohli. Так само не бачу. Так, Сару зараз будуть від PlayStation показувати. Не протяг, а... Голоси гульцов, яких я ще навіть не чую. Які навіть не чую. Ну так. Нова гульня від розпрацовщика... Так. Як казати? Нова гульня від розпрацовщика Returnal. Мені Returnal не сподобалося, тому вельми чекаю. Ну, а гэта Рауль Колі, або Кол, і так, ён актор, вядомий. We cannot wait for you all to play when Saros lands next year. And here's the debut of our new story trailer. О, новий трейлер про історію.
Рауль як? Або Кол, або Колі. Ну, по-моєму, пишеться Колі, а промовляється просто без апошній. Пішов у гляді, я його бачу. У серіалі «Полуночная масса», «Midnight Mass» хорорному. До речі. А може. Я ще там серіали так само. І у кіно він був. Ну, я не пам'ятаю, які. Персонажі ніякі. Ой, ну ти у гульні грав. There's no way to get home, and you... This is what it does. It gets in our heads, and it twists, and it turns. Ну, круто, что будет сюжетка. I won't break our promise. Где? I will make everything perfect again. Не. Хотя ён был, по-моему, просто або першым нават ён яшчэ быў. Просто як NPC. Ну, тётки, мы тут не выдаём. Ну, гэта знову эксклюзив PlayStation, калі што. He's the writer and director of some of the biggest and most critically acclaimed video games Доброго of all ранку time. всем. Grand Theft Auto 3, 4, 5, Vice City, San Andreas, Red Dead Redemption 1 and 2, and Bully. Так, з Rockstar зараз хтось вийде. Ні, той якось ішов з Rockstar і нову гульню робить. Я глядів його, бачу його, я зомбі. Хаузер, так, Ден Хаузер. І що він буде анонсувати? Кого на кого же? Good evening. It's a real pleasure to be here. In the 29 years I've been doing this, we've seen games emerge as the premier art form of the 21st century. Мабуть, ліпший дирекшн, гейм дирекшн. Або ліпший сценар, історія, щось таке. The story becomes the experience, driven and shared by the player's choices. It's a level of shared authorship that's unique to video games. And when that all comes together, it's almost magical. And so here are the nominees for Best Narrative. Narrative. Best Narrative. One stroke, and everyone of that age vanishes into nothing. Експедиція. Ну, я, по-моєму, за Death Stranding голосувала. Кстати, Ghost стоит за КЦД2. I always dreamt of leaving this place, becoming more than a peasant. I hate it all. I'll destroy it all. And the Game Award goes to Clair Obscur Expedition 33. Я не хочу быть права, но я права. Еще одна нагода на этой хуйне. Ну, говорю, Clair Obscur 33 нагороди просто. Ну, ось недаром мене так справді називали. Тяжкий вибір. А мимо на сцену позовут. Wow, there are a lot of people here. І нагоду Бананза. Так. There are so many people to thank, but first Ну, зато як це без гэта нечакана ось. Ну, там ході так само було нечакано. Ну, я голосувала у том годі за Астробота, так що для мене чекано. Мой голос полічили. Там було незрозуміло зовсім, хто переможе. Ну, гэта так. А у Вініку дали Астроботу. quests, combat, UI, cinematics,
acting, music, VFX, and through localization into other languages. All of that is supported by our producing and our technical teams. The last ingredient is our players, who interpret the story in the context of their own lives, and who keep our story alive through their own creative expression and discussions. The marvelous thing about games is that we create that experience together, our team with our players. Thank you so much. Та я потім заберу, я наш до 18-го ще буду. Я не буду тут під час стрима. Bundled with a 12-month play pass and travel case. Next, I have the honor of announcing a world premiere. The next game from a small studio in Uppsala, Sweden, Neon Giant, known for The Ascent. This is No Law. Гулять розпрацовщика у The Ascent, Neon Giant. Хлопці, треба кожну хвилину, щоб доклад не піднявся. Хопісь GTA аж хапіла на усіх, так що не хвалюйся, Мендрей. The mayor stepped in where the government couldn't. Said the city needed order, and they'd be the ones to bring it. Keeping the peace on their terms. I walked away from it all. Kept my hands in dirt instead of blood. But desire is a fickle mistress. The city won't let me go. It won't forget my name. I asked for nothing, and they still came and took everything. Что, дурная думка была, что против Киберпанку? Не, так сказали, что студия не... Это... Не CD Projekt, так что... У них просто новая возбудня в этом стилистике. Так-то. Ну, Швеция, я уже забылся. Минулая гуля Ascent. Я не гуляла, потому не ведаю. А, Ascent? Так. До речі, я не добре... Ну, я не якраз таки Ascent, я і у Кіберпанк в світі був. Ну, ось. No law. Не просто спрасовувати эту тему. Нема закону. We'll all be looking forward to that, and good morning to everyone in Sweden and Europe. I know it's a late night. We got a lot more show for you, but coming up, we've got more awards like Best Game Direction. Todd Howard is here to present that from Bethesda, and more announcements, including one I promise you that nobody could have anticipated. But right now, Game Awards, get ready to get on your feet. Earlier this year, Netflix's Devil May Cry brought Capcom's iconic game franchise to life. Но не зараз, а потім. Nominated tonight for Best Adaptation. The show also featured a #1 single from our next performers who just announced their 2026 world tour. Так, Evanescence зараз, так? Please welcome Evanescence! Хоть музыку послушаем. Сапраўдную музыку. Вы слухаеце, зумеры.
О, до речі, вітанки Ютубу, які забули заглушити эту частку. А я гениально пишу на YouTube, увеличиваю то, что у меня не пишется в трансляцию туда. Цудовно. Ну, можна буде експортувати з Твіча запис. Так на Твічу так само не пишется. Цудовно. Я забылся, я уже по-новому. А Хогвартс забрать ты не забылся, так? А? А Хогвартс забрать не забылся, так? А я не забрал, мне треба аккаунт изменять. Идите с отеля. Но. Я не шел забирать, мне треба VPN, изменить аккаунт, и все. Так, тільки поглядів одним боком і просто трындзел 2 хвилини, як я не можу забрати. Кто, я? Я не глядел одним боком. Я ее гуглю, как я очень поглядел. Віншулоки. Ой, другий сезон буде Devil May Cry. Talk about performance. Devil May Cry Season 2 on May 12th, 2026, only on Netflix. Give it up one more time for Amy and Evanescence. That was incredible. All right, there is more Game Awards ahead, including more new game announcements and, of course, Game of the Year, presented by last year's winner. Which game will take home the trophy this year? Stick around to find out. Lauren Balfe and the Game Awards Orchestra are tuning up. Бляха. Не трансляция. Погоня линейки. Не, гэта ж гэта гульня, як её там? Ninja Gaiden? Вось, Вервін Сміт. Где сходятся ветры? Уэвин Смит? Угу. Квиктайм ивенты. Джамп, не холери себе. Так, весь CGI трейлер, и вось яны нарисовали этот промпт крестика, крыжика, не ведаю. Каб такі вось, вы можете одну кнопку натиснуть. Kinetic Keys. Що, ти мапу додаєш, що ти дадуть? Вже додали, до речі. Продано больше за 25 миллионов копий. Можна зробити її нарешті страшною. Не, выйди просто на свитчи. If you give a game a name, they're gonna want to play it. If they play it, they might love it. If they love it, they'll want to play other games they love too. So you'll build them a place to discover more cool games. More than that. Perfect. But then they'll want to play those games anywhere and everywhere. Like here, here, here. Or even on this beast. And if they can play everywhere, they're gonna want to keep tabs on those games and everything else they love in one place. So you'll give them a U-Tab, a home base that tracks all their play, no matter how they play, with one souped-up profile to rule them all. Whoa. So, if you give a gamer all the games, the freedom to play anywhere and everywhere, and a U-Tab to keep it all in one place, they're definitely gonna want to go play. 47. An urgent threat has emerged in Dartmoor. One that can have catastrophic consequences on a global scale. Ну там же это World of Assassinations. Мила Йовович в основном. Миссии. Ну, в минулом годе был же Мэтт Николсон. Я не поспел почитать, ты что, кто так робит? Это мапа для Хитмана задали, что? Ну, типа миссию так, где супротивно будет. Милка. Так, будет. Hi, Los Angeles!
And hello to gaming fans around the world. I'm thrilled to be making my debut in a video game as the next elusive target in Hitman World of Assassination. The hunt begins February 2026. Now, I'm happy to present the Game Award for Best Multiplayer. Modern multiplayer represents a monstrous challenge in game design. I mean, imagine having to develop games that account for the absolute unpredictability of thousands of live opponents. Or even worse, the persistent dumbness of human teammates. It's no easy task. And tonight's nominees all pull it off in their own inspired way. Here they are. Не, уже не будет. Даже гляжу, на Twitch на кругу подфолловлен, только один из тех, кто на кругу подфолловлен, не стримит зараз Game Awards. Tragedy must be averted. I need your help. You have to do a sprint jump. Carefully, careful. We sure cause a lot of explosions. Wow. I see people have a lot of favorites out here. Видите снежки на Who do you want? All right. I got it right here. And the Game Award goes to Arc Raiders! Arc Raiders, what the fuck? Десь там починається зараз. Як ти перекулився у ложку. Один what the fuck. Одна бульбочка. Одна бульбочка гада. Ну, коли прочнеться. Мені подається зараз так заїкав во сні. Incredible. With this list of nominees, who would have thought? First of all, thank you all. And on behalf of the Arc Raiders team, this incredible team, we'd like to thank our loved ones for supporting us and cheering us on along the way. Embark Studios as a whole, because as we all know, it takes a village for the fearless leadership of our dear it takes a village, no. The partners in Nexon, whose unwavering trust in us made it all possible. And of course the players, whose love and engagement it takes a village meaning. Треба вёска, наприклад, каб воспитаць там або каб, ну, то бок што гэта супольная праца всей каманды, а не яго аднаго. Congratulations, Arc Raiders. You know him from the Marvel Cinematic Universe and Stranger Things. Please welcome to the Game Awards, David Harbour. David Harbour, актор з «Вельмі дзіўных спраў», із гульні Alone in the Dark, із кіно Thunderbolts і із багато чого, коротше. For 25 years, Creative Assembly has entertained millions of people all around the world. Ну, мені подається, у нас є ще півгодини, то бок 3,5 години сумарно у світі. Where Total War is going next. And it'll be in a universe that is so close to my heart. I'm excited. У світі, яка вельми близько до його серця. The Total War is headed to the grim, dark future. Total War накеровується у будучиню. Warhammer. У Total War Warhammer. Хто там у нас по Вархаммеру? Локі, ні? Some of you may know this, but some of you may not know this, but I am a huge fan of tabletop gaming. I've painted endless miniatures, spent a crazy amount of time dropping dice under a table. Of course, as you might expect, I'll be in the game.
Настолка? І ён будзе сам у гэтай гульні. І ён проста гаварыў, як ён любіць сусвет Вархаммера, што ён на настолкі гуляў, размалёўваў фігуркі, вось гэта ўсё. Creative Assembly. Калі Aliens Isolation 2? Every soul's survival hangs by a thread. Mankind is beset by endless tides of aliens, traitors, and demons. Across countless worlds, battles rage. Lead your armies. Conquer worlds. Fight on as the galaxy burns. For there is no peace amongst the stars. There is only war. Сон починає хилить. Так, є ж таке. Ну, добре, що я поспала до трошки, так що мені норм. О, геймплей. Що, ніякого базобудування? А гэта РТС-ка ці? Total War гэта. Да, End Turn у правом нижнем куту. Так уж покроково. Ого. Так, штосьці космічнае. Леталка некая. Это не круто для леталки выглядает. Летал Company 3. Last lands of the FCU, the Federation of Central Usia. Ace Combat, новая Ace Combat, гэта леталка. Я гуляла у Ace Combat. Яшчэ на PS2. Мишель Родригес там было? Що? Що там ти запитав? Мишель Родригес. Ні. Не было. Ну, короче, гэта леталка аркадная, но заўсёды з сюжэтам і з сцэнаром, гэта ўсё. Тут, короче, вымышленный сусвет, но есть а-ля леталка США. Это не летал Company, а Не. Так. Симулятор. Ну, такой казуальный. Не хочу за клавиш саркастичним Вархаммером. Тут анонсували гульню, яка скрадзе 1000 годин моего життя і канчаткова опустить соціальне дно. Та не опустись, все добре, мы тебя підтримаємо. 8 Ace Combat Wings of Thief. Ура! Я чекаю.
Yes, that's right. Ace Combat is back in Треба буде 2026. постримить Thanks to Bandai Namco пятый for Ace that. Combat. Over the past few weeks, fans have been visiting the Game Awards Она у vote меня in есть на Fortnite to help PlayStation. us select the best creator-made island of the year, and Genesis Squid Game came out on top. Congrats to that team, and head over to the Game Awards Island now live in Fortnite to play all the nominees with the island code that you're seeing below. All right, next, from the creative minds at Fuse Games, some of the key folks behind Burnout and Need for Speed, comes an all-new racing experience. Новая гоночка. У Соцветия Зорных войн. The way it was before the Empire shut it down. Massive engines, Татуїні. lightning fast. Ну, паўсюль мапы будуць, мне падаецца. The pilots were incredible. Best of the Ні, best. такі гонки тільки на Татуїні були. Ну не, а бачиш вось і на гэтым, як яго. Ну, короче, там была і ледяная планета. Так што паўсюль будуць. Ну то якраз скіл, который там был. Назовется Драгрейс. Ти як у нас мітинг. Ну, компания Вот, Крейсі. 8 минут будет. Опана. Ляльки. О, і гэтую гульню, я памятаю, анансавалі летам. Яна вельмі стылёва выглядае, мне вельмі падабаецца. Well, I can't call you and can I? I shall give you names. Namey, name or namey? Yes, Naomi. And you, Backboy. Yes, children, I have a feeling. It's a feeling of destiny. Follow me, Naomi and Bagboy. Destiny awaits. На звук хуйня. Хлопчики. И позаду бэкбой. Хлопчик. Жар. Типу, Unravel 2? Out of Words. Ну, такое Such a beautiful будет, game. так, That was Out of Words, коопное. a stop-motion co-op game being developed over in Я б такое Denmark. погуляла, я б так Расплодилась само. гульня на почте And now I'd какой like to там welcome пишет back был an icon, a legend who pushes entertainment forward with each of their new projects. Someone I consider a dear Ну, friend, гэта добра, friend of мне the show. падаецца. Please welcome Что Miss такі Piggy. новыя жанры. О, Sorry, I am so sorry, everyone, but I will not be performing a song this evening. No, so sorry. It's all because of my accompanist. My accompanist. This dog was late, as usual. собака спозднилась. sorry, I lost track of time. I Мы was не out сможем taking тут myself for a walk. спеть. Ha! Same old excuses and jokes. Hey, they liked it. Let's go. It's time for you to sing, Pig. Sing? Sing what? We haven't rehearsed anything. And where's the grand piano, huh? Yeah, wouldn't fit in my hatchback. Listen, what are you worried about? You know, we'll wing it. Wing it? Sure. Who knows? Maybe it'll all work out. How about, something like this? In a world where gaming games are so exciting, waiting all year long until the time will come. Your turn. What? I can't just make up any words without some meaning. Pretty good. This is stupid. This whole thing is really dumb. Hey, you got it. So if you're looking for some friends, just stick around. Oh yes, the Game Awards will... Never let you down? Good luck. Excuse me? As we all now come together across the Great Divide. Oh, from Tokyo to London, we're all
marching side by side. So if you're looking for some fun, the time is now. Here we go. Oh yes, the Game Awards will never let you down. Yeah, we'll see. What? Go ahead. It's a night of magic and online chats galore. Exactly. It's a shame that host Jeff Keighley's such a bore. Hey! Kidding. All the trailers and celebs and big awards. Clearly rigged. Oh. Don't forget about all our friends on Discord. Oh boy, I'm getting so excited about this wonderful world of gaming. Well, here's some awesome titles you simply can't ignore. You mean the names of all the games that I'll be playing? Yeah, now let's get ready, let's get set, you guys keep score. Let 'em have it! Oh, there's Mario, Minecraft, Legend of Zelda, Nominee, Donkey Kong, Bonanza, Kingdom Hearts Peak, Shovel Knight, Fortnite, Overcooked, Tomb Raider, and Tomodachi Life, Indiana Jones, Marvel Rivals, and Shenmue, Fall Guys, XCOM, Undertale, It Takes Two, and I know you've all been waiting so long for their delayed release of Hollow Knight Silksong. Oh. Glad I didn't have to do that. 1, 2, 3. So when I'm Princess Peach wearing my super crown. Oh yes, the Game Awards will always let you down. Stop it! Your turn. Oh, I can't think of anything now. I need to know. Oh, the Game Awards will never let you down. But the pig just did. You'll have a place to wear your sparkly gown. Everyone! Oh yes, the Game Awards will never let you down. The Game Awards! Мне якби jeszcze... Так, мне ще норм, но просто хлопці так мовчать, що я така... Яны або засипаюць, або просто не вераць, што адбываецца зараз. Да я намагаўся нейкі тэкст падхапіць, што не зразумець. Аніме. Ой, знову не меў. Ну ладно, сам решил, так смотри было. Что хочешь чагось буйнога, ну павінен ж напрыканцы щось пакінуць. Так і сказалі, што будзе анонс нейкі вельмі вялікі напрыканцы. GTA 7. Лунариш добра. Мені подається, що всі хобіти вітають. Як ти гэта упусціў? Не глядел Наруто по джетик. Кто ты? Шаман Кинг. До речі. Гэта топ. Был таки. По джетик шоу? Я не ведаю, я не памятаю, почему ён дакладна шоу. Я памятаю, што пачамусьці ён шоу. Так. Гэта Phantom Blade Zero. А чаму анонс? Куплен PS5. А, новае штосьці? I knew it. You'd never break so easily. Я ведала, тебя так легко не сломать. Ну на во что ты повернулся? Хітбокси криві. Ну, тут бачно, што ўсё на перахватах. То бок, калі ты зможаш перахвасціць нават ззаду, ну, калі ты будзеш пазад адвёрнут ад ворага, то тады пофіг ад хітбоксы. Ну, калі гэта аўтаматычна будзе спрацоўваць. Please, take it. Save our people. The girl's nothing but a shell now. She'll never be the same. You broke my blade. But we broke your spirit. Rockmaster. Phantom is movement, striking from where none expect. Трахкутик, трахкутик.
На соседний покой треба бегчик оплатить. His breath, we channel it into steel, turning any blade into a divine weapon. Ну так, Phantom Blade Zero. Это я, ну. Вернулись в этом трейлером. When Phantom and Blade unite, может, это не Zero, а один? А Zero уже вышел? А може мінус один, може Адлік тому інший був тут. А может Zero Zero? Zero. Точка. Кропка 1. О, бачите, лодку вам я ще дали. Що воно не поднимается? Можна якусь Зеді камінчик скинути. Ну... Не Zero, закресленное Zero. Не Зіра, зрозуміло. Ну, гэта Zero, на самом деле, чтобы кино еще не вышло, гэта я можу. Локі вже меў рацыю, калі напісаў там 10 гадзін і 2 таму, што ўжо надта часто гучыць Who are you? Phantom Blade Zero looks incredible, and I cannot wait to play that on PlayStation and PC when it comes out next Выйдет на September. ПК и на PlayStation 9 Few вересня. creators have changed the landscape of games the way this man has. From the Elder Scrolls to Fallout, his games have helped define our industry and shape the way we explore digital worlds. Please welcome the studio head and creative director at Bethesda Game Studios, Todd Howard. Ну, як почав про Fallout говорити, я така... У чого всього тут говорить? Давайте уже про скрутки-то. 7 годов минуло с тизеру. А, мабуть, гэта і будзе анонс. Вылечиваючи хвалю сериала. Game development Ну, конечно, не благо. is the ultimate team sport. And it doesn't matter if it's a team of 10 or a team of hundreds. Art, design, audio, engineering, and more have to come together as one. Game direction is that glue. Найлепшая режисура помилая. Ну, ён про яе не ведае, так што... Я не ведаю, чаму ён вручае. І, до речі, набудь And that's why we're here tonight to honor them. Here are the nominees for Best Game Direction. Best Game Direction. Everyone vanishes into nothingness. Ну, Кодзиме уже дайте Direction, ну, камон. I couldn't protect you. I found something new to live for. Time itself is against us. Holy crap! And the Game Award goes to Expedition 33. Яка цудовна новина. Це ліпше клирапскур. І перемагаєш усі інші. І перемагає, і не веду, покрокова яка. Бананза. Yeah, this is quite intimidating. Ну, бананза, багет, щось типа подобное есть. Let's get to it. Yeah, so back in Brussels in 2020, I received the mail. Ти не ще, конечно, making game, they said. Просто стереотипи підтримати. Yeah, what's the worst that could happen, right? Yeah. Я хочу мимо них fast forward for a few years. Такі вийшов, такі давай. So to this day we still look at each other of how crazy this timeline is, for sure. А гэты чувак уже другі раз справа виходить, просто тримає статуетку. І все. Ну, это просто грузчик на самой справе. Ну так, так. All the ones with us tonight and the ones abroad, friends and family who believed in us and made this dream come true. And yeah, I love to thank my wife as well. She couldn't make it here tonight, but I think she's watching it. She's in Brazil, so the time difference is quite huge. But yeah, anyway, thank you all so much. Have a lovely evening. Yeah.
Ну що, я вже усіх покемонов собрати. Скільки їх вже нагород? 5-6? 33. Треба було Come to a лічити. very special point in tonight's show, especially Ні, for those of us подається who have been мало. playing the До game for речі, decades. Over the 3 years, плюс there's been 3 many буде games, 6. characters, and Так що franchises we 6. all wish would return, and certainly many I'd hope that we'll be ready to announce at an А event скільки ти like там this one сказала one day. рекорд Tonight, по I'm excited нагородам? to share this piece of news. Що ще раз? Скільки ти там казала рекорд по нагородам був до этого года? Не, я сказала, што Клэр Абскюр гэта рэкардсмен увогуле па намінацыям. То бок, калі вось мы галасавалі, то бок у іх там 20 з чымсьці намінацый, або блізка да 20, гэта рэкорд. То бок, ні адна з гульні яшчэ адна так много не намінавалась. Ну, на гімнорці. Питання цікаве, тільки все ж таки справді рекорд по нагороду. Треба глядіти. Так, гульня года? Не? Не. Анонс или что это? Что ж гэта можа быць? Якая ж загадка зараз? А я не ведаю. Мегамен. Это Мегамен. Новый. Що? Мегамен. Тысяч Мегамена. Ну. О. Ну вось. Тысяч виглядав лепей. Та што, не 3D яго зробіць? Не. Не кажеш, що ви нормальний самокат. Не, мне падаецца не. Хаця, магчыма. Так а був же, що ж? Хто быў? Dual Override не было. Не было. У 27-м годзе. Чакайце. Finally, I've been asking Capcom for years. This was the year, and 2027 cannot come soon enough. And even got a very early glimpse at first gameplay. The team really wanted to share that with you tonight to show the classic 2D style that they're returning to. Coming up, Game of the Year, but first an exclusive new look at the Super Mario Galaxy movie coming to theaters next April. Кіно по Марио. Ну, мультик новий. Яшчэ один. Короче, файно виглядає. Я не глядела перший, тому хз. А, я вийти. Так, там кажуть, треба глядіти на ХТ. На кого? На сорочки на літерах. Who traverses time? На яких літерах? Ну, на Маго. Я не глядела. Ну, гэта ХТ. Нео 3? Не? None shall interfere with my course! Become a spirit stone! Яких адрознічваюсь падобныя гульні, Souls-like і слэшера? Гуляць у іх. Ой. Калі гуляеш, адразу разумееш. Була демо, ні? Ну, тая ж демо. Яшчэ раз пройти. Я не пройшов, кстати. As an inevitable conclusion, one that is only a matter of time. Він на мене там задушував. And the culmination of my journey. Вступлення файне. Мало хлопних шах. Типу падме? In shadow.
Так само терпи. Так, але страшніше. Solo leveling rise. Що це за Overdrive. Available now. Вже? Окей. Кот дурный, кот несется наперед в пекло. Помирать. На вот тут в Counter-Strike. Ах, это новое, ну. Кто там скрутки хотел? Ну, вось, тримай. Not tonight. Our final world premiere comes from 61 members of the team that built Apex Legends and Titanfall. 4 years ago, the principals founded a new independent studio with the hopes of pushing the shooter genre forward with a new original game. Нет, 4 They've года, done я it уже... in complete secrecy, which is even more amazing because the game is very deep into development. The power of independent, self-published studios to push this medium forward is a growing and I think positive theme in our industry. And so tonight, you're not only going to get the announcement of the game, but also your first look at the gameplay. I've played it, and after you see this trailer, I think you're going to want to as well. Welcome to Highguard. Highguard. Into lands uncharted. And dangers untold. Highguard. I venture without fear. Ай, щось облизанное. Коопное. For coin or for cause. I fight to the end. Высокая оборона. Destiny много з гэтымі, з конями. Destiny з конями? Угу. Ну, погляди, выглядає як Destiny. Ну, тільки у іншому немного виглядає. Apex Legends, Titanfall. Реальный что там будет? Да. Новый шутер. А, это онлайновый 100%. Ну такое. Ну там же скандалы еще. Не, так виглядає графічно, каб на всіх навіть вениках шло. Ну, то бок, каб повсюль випустити. Но на самой справе не улічуєш. Тут на освітленні треба звернути увагу на тіні, і це все. Я набрежу, що напруги дає. Так, но мне подається, що навіть свіч гэта потягне. Так що... Мало які гульні виходять до прямих нажать цього прошлым часу. I am the coming storm. Мировые сусветные премьеры. Давайте уже далее исход. I am a warden, and this is my oath. Угу, згодна. С таким покер-фейсом это вышло. Безкоштовно вийде праз місяць. А можно не выйти? То есть давайте домовимся, я вам, может, грошей подкину, и оно не выйдет. Нема столько грошей. Ну, нарешті, на жаль. На жаль. Ну все, это был опошний анонс. Что, давайте на Кагадим это самое. Пошли файлы, скончили бы я. Прекратите. Ну. Queer Obscure воду. Good evening or good day wherever you are. This is it, right? Який ж абсурдний фінал просто. Ну як можна виграти щось насмачне покидати? Ні.
Аб'ектыўна я бачу у галавах там босаў, што вось выйдзе вялікая невялікая онлайновая гульня бескаштоўная, як Apex, і ўсе будуць гуляць. То бок па грошам яна зробіць касу, но... Кіберспорты, вось гэта ўсё, там усё будзем секчы, вось як гэтай контрструкі вашы. Хер лысы, вообще файна з той же гэтай выходзіла. Такого говна выходзіла купа. А сэнс? А ў выніку ўсе ў Warcraft гуляюць. Ну, або CS, або Fortnite. Не, ну Fortnite нават і смешна казаць. У выніку CS, Dota, ўсё, весь гэты. Ён зараз сказаў вельмі важнае слово пра індустрыю, бла-бла-бла. Гэта распісоўшчык Астработа з мінулага года, таму ён і... Ён будзе ўручаць па традыцыі наступным пераможцам. Трейлер забыў яшчэ. Шкада. Силксон. О, дайте пастуха оркестр. Я зараз буду, гуляють саундтреки, мікс з саундтреків вось всіх номінантів. Ти ніхера не отримала. Почекай, мабуть, зараз гульня году. Вітаю, Ван Вова, дякую велике за гіфт підписку. Майндрейк, скажи дякую. Спіць ужо, у чатике то ён ёсць. Гэта що за труба водопроводная там, на якой ён грае? А гэта заўсёды мемны чувак, а не, няма Мэндрыка ў чаце, ну ладно. Ну потым тады. Это карацей вось гэтай як это музыка, якой на гэтых духовых, ён кожны год тут, і ён заўсёды мелецца сваімі вось гэтымі вялікімі трубамі. Ён уже традыцыйна тут. Робіо! Ну так, Мэндрейк тут добра чатіцца, так што трэба яму так. Мандрейк нават не сапраўдны. Так. Ну так. Запелі нават. А можа лепей па імперію, што кажется. Она маленькая рельефа. Мне просто затрапки не видать. Ой, как хотеть на кожную хуйню, вот твоя... Ну ладно. Боже, ты шо? Як ви таке? Ось єдине, для чого, напевно, не варто приходити на геймворс, це ділі готові чувака. Так, так. Само справить. Не, файна. Ну, початок файний, воно все. 10 по 10. Про конці щось здулися. Кого? Мені. Ну, And the game of the year is
Ну, я думаю, скончусь. Ой, який сюрприз. Який диво якое. Маленькая студия сидела, ничего не перемогла и думала, что все, пойдут без ничего, а Ніколи вось б не подумали. так. Кіруку проїбали. О, доброго ранку, Фоксі. З повертанням. До речі, Фоксі каточок обосрався і не записав звук. Его поебали. Треба було бананці давати. Ну, або Кадзімі. Кадзіма тут ніколи не перемог. Гэта, як казаць, толькі там... Ну, у мяне система вешалася, мне уже не до того было. Непризнанный гений. Тільки давно йому, по-моєму, режисуру давали. Фоксі! Був яшчэ трейлер Реквіему. Ну, чуткі справдзіліся. Прыйшоў барадаты Леон. Divinity показывали. Котор. Новая гульня ад Larian будет Divinity, новая. They are not watching from home as we brought literally everybody here to celebrate with us. So I love you guys. Чувак, який тримав статуетку, ви наконец йому дали порозмовляти. Контрол. Протяг у всім світі, так. Ой, так, Control 2, так. Ну, там он по-іншому називається. Новые Зорные войны, Котор 2, Котор 3. Котор 3. Лара Крофт, две новые Лара Крофт нават. I also want to thank Keter Interactive, our publisher, but also our localization teams, our playtesters, our размовляли об раздаче Хогвартса. Так, тобто одна буде Legends новая. So just thank you to everybody who contributed. Мы поклали. And also, I want to extend a thanks to the unsung heroes of the industry, the people who make tutorials on YouTube on how to make a game, because we had no idea how to make a game before. So thank you. And I'll extend a personal thank you to an Это распорцовщики Clair Obscur, так. Mr. Hironobu Sakaguchi, who made me fall in love with games and inspired me to become a game dev. So thank you, Mr. Sakaguchi. Успіхов забрати. Так, мабуть, починили уже. Finally, just a massive thank you to the players. А що це за мімо? Они ведают, тут некая гульня такая неведомая выиграла. Так, якась з лічбами. Я даже так не дійшов. А я не хочу, тому що гэта 33-я частка, я не гуляла у 32 передние, ну, як би не вождь. And you can just go over and play it free. New weapons, new quests, new boss, so just cool stuff. So just thank you so much. You changed our lives. It's really wonderful. So thank you, and for those who come after. Я, до речі, глядів фільм Мікі 17, а попередня 16 не бачу. Ну так, гэта проблема. Ну, жаль, я не глядел этот мем, конечно. Ну тут зрозуміло, это самое. Мне понравилось, Макс сказал. Я, до речі, так не правда. Місяць назад нам нічого про це. We'll see you again on Friday, June 5th for our biggest summer game fest ever from the Dolby Theater in LA. We'll be back right here at Peacock Theater for the Game Awards next December. Thanks to our entire Game Awards team and everyone who helped make this show possible. Happy holidays. Щось я чую? Там щось пустили, якісь... А, ось конфеті пустили. Пустили как? Дивно, що... Що Тушин каже? Здорово там. 10 из пати. Так, фокус. Короче, он сказал, что Summer Game Fest будет 4 або 5 червня, так что зустрінемося праз півгоди. Ну, або, не ведаю, будем презентації PlayStation, где десь некие. Хз.
Ну, щиро кажучи, презентації все ж таки Summer Game Fest були ложові в этом годі, а ось на Game Awards було смачно на початку. Конечно, не гэта абсурдный финал. Ну, середина норм была с контролем, вот этим всем. Ну так, на основной церемонии. Ну, я не шкодую, що Було файно. Не, я так само, да, не шкодую. Сюксонг нечто забрав, здається, так? А що він забрав? Там якую хутка далі? Best Action чи щось таке? Може. Забрав ще одну нагороду Clair Obscur. Ну все, там Clair Obscur забрав. Ace Combat 8 для меня гэта прям вельмі добрый анонс. Напрыканцы, ну, Сарос показали сюжет. Тын-тын-тын. Forest 3. Хто чакае? До речі, Forest 3 цікавий трейлер у космосі, це все. В інтернеті. Half-Life 3 не було. Ну так. Лего Бэтмен, відавочно, наш улюблений. Але заставка Divinity була цікава, конечно. О, Онтас. Я вельмі чакаю Онтас ад стваральнікаў Сомы. Вось новы хоррор у наступным годзе. Гульня пра бабку, відавочна. Ой. Кавен курыной ножкі. Называецца так, Total War. Пішла придумля жарти про експедицію для Чівтера. Калі ласка, не спыняй сабе. Ну, треба більше жартів об експедиції, бо на кожну номінацію. І навіть більше. Усі 33 жарти, коротше. Да, чаму зараз не 33-й год? Было бы смешно. Всім добраніч. Добраніч. Так, я так само. Дякую за стрімчик. Дякую. Дякую за компанію з Дмитрок.